ati de bre ba kobra nsema o de bre and de biano ya mi shrawo mi tia collect association so for nyina na pawe. Amen. Me da say good morning. Yeah, good morning, sir. Offer you anapay wapum to say Nyame adom ye hu ye na mo nso ye. Nyame adom offer you yenso ye hu ye papa. Yeah, di nyame ase se etomon kasa yin se urade why bi amaya. Anopay mpa bon se obi biara opie akoko pena na ebian. Urade lintata mfa no ko no fan medusi aso nke bodi su. Amen. Me da se papa se won so watumi afre 0593406565 0534050199. Good morning. Ramajio Asante Zongo na pe wapom to say. Ososoro hiya safihu a na dawroma yato nka no pa die me ne me yire me ma me nananom ya ye hira. Ye na Nyankopon se. Ayo. Ye di kan ya safihu a ontre wo hiem e wo watamfo anim. O ko de sabibi aropai pe chiao. Papa na ko ye fia dai die. Mitimi kama no tum. Bato nyom. Me da se Nyankopon ni onyam. Da se bebre no ya me. Tunina. Ficho nyami sumunuo. Ansa na wawo. Yesi moja kwa diye nyinara ya be dani aja. Oh da se ni e. Ficho nyami sumunuo. Ansa na wawo. Yesi nyama nyinara be chomako. Amen. Amen. Asante Zongo ya da say. Good morning. Good morning, brother. Me ba che fro say. Nyakwa bro no mani. O mi say nyakwa. Champo village. Mami ti wa no pay. Brother bro nyame asu jon kawate. Enka won so. Ambo mo amo ho nyina ho ban. Mo ma dum kese abroso. Awo futupa ya wo de man na anope dia. Na do pay. The party yen. Na ya market day o. So nyame ayi. Ane me man me buste nyina free. Dina me kan say urade da was dey. The stand dey kokono ni yam pje di na no pay me man so. Be so oso no kro. Edu ahamna ti a na kokokro bon kokoro ko so nyame ye kokoko. Na mpra he na nipa da fani ntumi da urade ase. E bi da urade ase. Piano. E bi bia wo bia da nyame hira oni wabusia ko nyina. Amen. Amen. Yeah, that's Papa 0593406565 05500199. Good morning. Good morning, Brother. Me pa che fro say. I just friend maybe Sika Sika. Mavis mami ti wa no pay. Brother no pay what for me here. Nyame adom me hu ya papa Mavis. Yo, the radias. I no pay nyame on your case. Yeah. On tell shemu. On to a chi kwa no bi oni mu kwan. No more adwini nim dia abeni na question them na odi breye. Am di to tia na mo no. Radi on sha on your case. Yeah. E breye. Brother no pay the radias. The radias na no pay when e ban boni ni hwe so ade hwe me ne mabusia. Say na no pay when one my anti boni ehu boni. We say bi ni han fe no. Atleye. Me the radias ama me ne mama me papa. Mabusia santi nyina Brother me da radias ama wu anywhere busia. Me de radias ama DL presenters na me de radias na no pay mama Cassandra ane na busia. That's na me de radias ama precious fans of DL for nyina. Me de radias ama Regina Buedi e wa Timota market. That's na me de radias ama ya mama odobro ni papa bi. Ya me nse one na busia, onko ane na busia no nse omudi. Brother Any nyaminya jumati. Anka won so ho anapay. Good morning. Good morning. Pache fro say. Pache from Sandra, me fe fit ma freezo. Sunday ma minti wanapay. Rakobna anopay so me dan Nyankopon ase. Oban bone hwe so fa de ahye me ne mabusia. Ode yese na woche ase. Asade ya bewiye e asedan kwan ye dema no. Anya nipa ni na anya ni se. Yenso de adom ne humobro bi ase yeso. Ama ne de so aba beto ya. Na wase ya de aseda e ma asafurade. Bedanya me ase e de ma me sister na fosu. One ne nkwa ne ma ene na busia. Bedanya me ase de ma omo nkwa ne omo abrabo. Ejuma ya fa mu ye ejuma DLFM. Bedanya me ase e de ma mu yina mo nkwa ene ma abrabo. Etiefu abre ni abibio mu te DLFM. Muduma di ahodro ni na so medanya nkopon ase. E de ma obi bia enkwa ene na abrabo. Bra na mo ne nyame ne ejuma. Nyankopon enka won so ho anapay. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Do ya jiwaji anapay wapum to say.
Pacho me huye, pacho me jidi so huye. Nyame adom me huye papa. Edo ba dia. Hitman ma se na wa boss no. Ehu. Here. Adeni metina ya kwa ya na misro. Emi say e best friend na me feel. But ede dia. Wa she ni din pa nya kupon share why. Hitman anope de me de radio se wa hwe mi so me ni me hwiefo. Ne busuanfo ni na sa de pa achire. Mi find the radio se de ma DJ Ghana ma o gbechu DLFM and enemy mama ba ku se area mama e wo pran Hitman nyame kan Nyankopon enka on so ho Dora. Good morning. Morning DJ Hitman. Piano anope wa pomu te say. Nyima di mu ya osu ho ti say. Nyame adom me so me hu ya papa. Nyame ba ye bi mi dem me ka se nyame wa ye bi pa. In the market day, multi day. Because I do I left this morning. This morning I thank God for life or sister mama e wa Temanita market. Na me boss Gamchi shoe. Na me senior brother Mr. Nyako at Temple Village at the stage of Pentecost English service Temanita district. Na me sister ba ko ye e wa Temanita. Amen. Amen. Yeah, that's papa apasa unso. Watumi afre enefiada no pay. Good morning. Good morning, Kwamra. Owo me Auntie Maggie nyame adom me hu ya papa. Mo mudi ya nipa o line so. Course na ba. Mo fa. Mike ya fa. Coach afa course. Asa ye bread do. Mo ka mo line edu an opera so yes you. Enti esa na mo di ya ni dodo. Yo, mate. Ya wo ye hu adwuma no ntimi nya munye no na mo fo bi foforo. O coach na ye hu adwuma. O coach ma wani na ho wai. An opera de me de aspectane ayi moti asifunya nkopon. Nyame a wahwe yen so ama de patin yen no waka ya ka ne ma ho ahome nkwa ho me agu ye mu wa me ayokrati asefo na moje di e mu afro sane a ya mfa na sida ni da biara da ya de asedama dom hina sapo ye ho wa wono na abie yen so na no pai ene fia da bebre no won aye no sha ase na awotwe ya mu bebre atwam ko ene nso ko hwe amu aye beyi akosie echa bayira ye boni nkofi onipa bi ama na ni na ho na won sum nyame yie anopa me da wrade asema me ne me ma ne me nananom me da wrade asema wo kwamena woni wabusua same ne na busua okocha ne na busua ena kofi ne na busua awrade mo nyina ho ban no nsa bofo mamo DLFM abusua kasi a ya bedom mu emu adwumayefo nyina nyame mo bibia ho ban mo de fini mo fi banya sumdue na me nananom ya eko school ye awrade ntutu mo frɛ anamo nsi ye no me bi on wadwem you feel so awrade hu o mobo no ma won da atinye fe empanifo enso awrade hu ne ye mobo adwen no awrade nkata nkyere ya adwen na ye nimra ye ho so na ye nsuro awrade ne ye ntimi nsuro nyame ne ye nsum ne yie na man Ghana mfa ne ntoma pemfra anope nyame asan ye na de ni biem wabi han na to ye nso fra ma ye hu ne ya nto ye ntuade a na ya sedan koto kwamna ne nyame nya adwuma why Auntie Maggie Nyankopon aka won so ho anope. Good morning. Good morning, Baba. Mrs. Minta anope wa pom te say. Baba na ina de me he na wo se. Nyame adom yeso ye hu ya papa. De radio si se wa ye me sa na. Anope ye ni esi for ya se me sa sedan ka onu radio do. Ye bo na kwamna ne na anope. Sanso ye hwene ya wa ya ebro ya je ne ye ntiase so. Ye dae ye se du kwachi odensuum. Se na no period na basa kekan ye ma ya sorry ma tetwema da bodu mo je di mu afusania na yo no rade na waye omo etwem ko no ye nye papa nsen wo na nso humo bro bi ene na dom bi na aso ye so ndede ye si onsane no meji na seda onsane meji na yeye onsane meji ne nkanfo oye ntem dina fo ma ye den ni den nyina nti no onjire mu ma ye nsa na DLFM nti ye we pi ye ho Rebecca na so dane na yeye deni den na no pay loyal fans of DS and now no pay baby amobo bia mi tie koi Erade nti na enu nchire mpenifo ne nkolo mwo mu nyina Erade nka ye ho ye de ensa be ye bia nye nshira mesasa akwade e 49 Reverend baby awo bia nyame onti na enu nchire enne nshira ba kojo sami bi baby awo bia mi chia edwuma nyame de wo ye no onko so fa wonye e wo Yesu din da kwabra ehu Ehuama kese nyama bebre ase woni pa bra bomu eye wo ska wo ya enye yi ye besro kwa eye wo ska ye wo ya akofro bestro ye bedojo enti ade wo se nka wodie enyoden ekofa no ehu
Erade hu ye mobo no ye hu fi yeso ne hu sai niema. E hu ti bi mo obi wu abra yare diambo no. Enti Erade hu ye mobo. Right. Na ne nyamede wo ye no nkoso fa wonye e wo Yesu di mu. Amen. Amen. Me that say. Good morning. This is me. Air traffic. You. What trust? Mami ti wa no pe. Your friend saying. Oh, I start you. Hitman. Me ni phone. Nsuo no fa me phone. Nti we talk bi na me ahyem me pesa me Erade ase. Kafra. Me Erade ase woni wa je o ma brabu. Na wo hwe da Monday na. Ai na emu yedu nso nim sanya me kai hu tin brain na wo ye flow how. Ya da na se. Hitman be that Erade ase wo wa brabo so. Esa nsanya ma wo che no. Adwuma wudi no na no me di bola asem bi to wani o ma ko yini ni na fi ho mo koso da mo nya adwuma pa ya me nka wo no mo wa dia bra ho den so atem bia wo di asem be pa ye be obedi etire na nya ma ko ya mai ye da nya mia se kasi wo dia la bra poso esa nse nya dia la yeso ye ni wa yo anka mia me papa me den se bitimi ba DLFM ka asema ehiame Erade ase na me ka ye ni ye ma abusia ni ye wo kwantuo ni na ra ya me emfa na basa kase no ntu omso Hitman wo ni wabusia ni die na abusia ni na ya me kai na wo Jesus Christ ni di mo koso no wa no koso no wa no ma adwuma ni die ono ma wa ho tia. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Me pacho frosay. Pacho Mama Cassandra, Dave. Mama, me too, I no pay. You I don't pay the double de Yankupo Nancy. So we'll be in him for feno a day or 2 years so. Yakasa said, I can't da. Me name be fearing me pussy as a free hoa. Yada was when you be prawa yamame. Be the radiasi at the ma Bengazi na brapo. Mr. Yankupon said, on teaching the re, no ye yaw pianso in frame mo. Be the radiasi at the ma piano tema committee too na brapo. Be the radiasi at the ma sister Olivia Jenfi na brapo. Be the radiasi at the ma Olivia. Be the radiasi so at the ma Mavis Akole. Ewo kaswa na brabo me de Erade ase e di ma Friday bomb phone na more precious fans mo me de Erade ase di ma bejele ebusia e wo late me de Erade ase e di ma mesa abusia e wo so fo me de Erade ase di ma brabo wa Yakopon ka nyina ho no hiraye no mbo nyina ho ban Kofi Madam City ele ye usudi Yakopon hira no mbo ho ban e wo Yesu di mo amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, GG Evangelist Hitman. Dixon Bada kona pay mami tio. Ana penso yada baseyi adom oba de Nyankopon. Dixon Bada akumbeda nase, eda nase. Beda nase ma wiasema ne omangana, omampehen ena na abuafo no nyina. Beda nase ma DLFM ko farabai. Yajma ye for Hitman Sami B. Amen. Amen. Yeah, that's it. Papa. 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Too bad. 0593406565 0534 050 199. Good morning. Hello, good morning. Pache Frosay. Of course, what there my true free radio no na fe na pay mintu nka yi. Why? Baba brana pay ya da ora Yesu ase. E na dum ene na hu mo bro. E bia obo ye ho ban ye o. O hwe ye nso. Ye ne ye ma ya busia. Papa kura ye. Ma bone nso ye. Ana pe mi koda ye wa mama sorry me sika mu ko market. Ora Yesu onje ye nyina atata. Omo ye ho ban ye ye ko ye biara. Ora Yesu o ma ne ye yie. Na se ye yie ma ye ya. Ye mfa na accident ni. Ana pe nya me kan ho bra kwabra. Onse wote abina nyina nsempa wote prayer no. Esumbu pa. Na mi shira. Onshira DLFM adwumayefo nyina na na mi shira ne baby Obia. Amen. Yeah, that's Papa. Good morning.
Too bad. 0593406565 0534-050-19 and I'll pay your denya kupase wo Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadi so. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Me pa share for say. Ebeneza Mikasafra Apollonia. You Ebeneza mamiti wana pay. Anɔpɛ so de yɛda onyame ase sɛdeɛ woma yɛda nyame ase da nyinaa no ɛsɔ m'ani paa nyame hyira wo. Amen. Ɛsɛ sometimes na yɛwerɛ fi ne yɛda hɔ na so wobaa yɛapɛ na yɛasɔre na yɛde aseda ama nyame yɛda nyame ase ɛma Apollonia Assembly man ɛna me hokafo Vero ɛne ne sister Florence ɛne Bra Jeff ɔmo nyinaa sɛ ɔmo da aseda ɛma nyame anɔpɛ yi. Bye bye. Bye bye. Me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Patrick Frosty. Ben Bekasasi Tema Comtify. Ben and pay your name Yankopon say. Saya sama kuala gabilan tuan terima kasih banyak. Amen. Amen. Henry take you more watching the free time on pay one in the bush asanti nyina den Yankopon se papa so wada so tinkwem na fe moja edin mu afusane Henry ta akua more watching message what dia ba no pay no. Good morning. Good morning, Bracomra. Patrick Frosty. If I'm going to be alias Cambu. Coffee mamiti wana pay. Then you miaso bra boss. Then you miaso DL a telephone in a brabo. Then you miaso Mama Cassandra Busha brabo. Then you miaso me a Busha Mimba a brabo. Then you miaso my precious friend of DL Funina brabo. Kofi ma Terry Janes Ashmota. Abrabo, then Yamiasi or Munkwan. Amen. Amen. Yeah, that's a papa. Good morning. Hello, good morning. Good morning. They are in Patron what to say. Me pacho ya hunya papa and take comfort mami ti wana pay. Yes, that in Patron your friend take comfort me safety picture. Me Patron no pay for that is classy. Oh, another baby or Sunday adomu ye wangi yes adomu rumobo. Me dana say ewo na juma oye me das ma me mebi ankwa me ma me nana masafo ma jubilee asafo me nyinara eni ye pastor Bishop Doris Akumia ewo Jubilee International Church Bishop Nyaku Ode oni ne ye nyame bom ho ba me das mo nyinara ankwa me da nyame ase ewo ni oye wo ya brabom nyame kamuzumo ho na mo fenye juan wo Yesu din. Amen. Amen. Yeah, that's a papa said what to me. Afre and Anna pay 0593406565 0534-050-199 Obaswana wonso what do I say that Abba and Anna pay ya dear Sedano Emma Tridian Pon Basaya Domno. Good morning. Good morning, Hitman. Pastor Frosty. Bedukachi in Tema Committee 1. Bedukachi and I pay Yan Yankopon. It's my Jibia Mekasa, so the share would be lanking. Sabri uti news atem bi ankwani dimpeni fo o de ose na nyamiase nyamisra pa na adom papa anopia ya sole ni jame manyina kanu padi ashinya ponsa kufia japan o kwadwuma ana fema ono so kwadwuma nyamia ti di na fere ya wadwuma ono so e ko school ife gade so fo munyina ko no sa fam be kan sa asujim me so mba be tra sa be adwuma ni ife gade so mo me ho bai se mo fa no ko bomba be tumi ahojin ti o me di be gade ba no fa nka me ya fa maye na me timi me ma no nyam sumu se de be mo sunyinya o mo funya me asem anopa Hitman e de bushafo nyina e so gade so fo bi anko fo bi amra enyi me so de aseda ni yi ama no. Amen. Amen. Yeah, that's papa. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Kofi man up here to say. Nyamia dom brako no patron house. Nyamia dom hu ye na nyamia se. Ye do ba de nyan ko ponse. E won the share so fan ne bambo de shares. Sadana se e wo bibia nkwa abeni abribodi ti DLFM da no play. Yanko pontine nim share no boy on adomiti. Amen. Amen. Yeah, that's papa passe wonso watumi afra na pay ya ye da nyankopon ase. Good morning. Well, too bad. 0593406565 0534-050-199 ye da nyankopon ase. Anapay ye da nyankopon ase. Minima seda wonso wode ma nyankopon. Good morning. Good morning. Napo mo. Me pa cho me hu ya papa pa fra say. Area mama pampa. Area anapay ye na nyankopon ase. Anapay so me da twede ampon nyankopon ase. E wo na dulu mo bro hu a wa ma di papa san chi e bio.
Tanso na meda Nyankopɔn se e de mo okra. Papa wa ya ade o. Ene abrantie bi ba me nkyɛn. Ehu. Hello. Wow, too bad. When to me engine so 0593 406565. Yemfa final caller na fa no pay yemfa seda yemfancy 0593 406565 0534 050 199 yeden yankopon ase ewo Anidaso ewo homo bi adwumadi so kocha yemfancy ana pay okay so mokocha fa we break na yemfa nc. Good morning sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Pacho Maminti wanna pay. I don't want to management here. Quite jam that. Not my work. Ni hanya PSO. Oh, Papa Yesu. You knew I am now saying I bunny for Ghana this year. I near my penny. Dear my four. That's the best association with the Kukwano Yam. On just so far no Bible. What the men any Ketters with the Yama in feeding memoir. Papa Yesu, incident ya dawase. Incident ni ya shawanu nyam. Ne waya manye hendoso. Koso namba ya mba wa haya udache yenu. Ne yi musuo ni esan. Inti bie biara obonsa machishe wo yakwo mu biara. Bo Ghana dishi nyina ho ban. Enfo se danche odian lu nyam. Wodum no bo kese odedo yenti. Amen. Amen. Gideon Berma Santa na pay yeda papa busia aha ene dia seda besi Nyankopon wontie na seda na fe wonye akoma so ade nyina amfama yen adom nti amen. Come on now. Also de na so te ka fo no. Sony Assassin, Adina, oh my, Kutono. Everybody, when I'm your boss, Sony Assassin, Adina, oh my, Kutono. Oh, I'm your boss, Sony Assassin, Adina, oh my, Kutono. Hallelujah, yes, you deny your mama, yes, you deny your mama. Hallelujah, yes, you deny your mama. .47 is the time, and it's time for sports. I would you want some go promotion some year the back. 13 more minutes to hit up all the hour 7, and we thank God it's Friday. And if you that, I don't pay me bojamupa. Oh yes. I can see when the action and can't get to see Lumba and Supernatural Mineral Water from the blue corner 524 23 by way of knockout. Let's get ready to rumble. Bismarck Eduse. Now from the blue corner 524 18 defeats, 2 knockouts. Michael say Okocha if you're right.
na man the tabro no. Ya responsible. Agudi mo nsama go promaso nsama hye Lumba en supernatural mineral water wana daroma ana na pay ya di agudi mo nsam eba. Bismarck do say man bizi ana pay wapom to say Mr. Hitman nyame adom ho de. Ya da nyankopon ase papa pa. Na efiada. Na edu fiada say ana mani age. Esanse twediam pon na domunti ya da so tinkwam. And Ghana Wiasia Fana, when it comes to Friday, da a much market day. And I pay you funny mobile down home. Dabi. Ye gone too soon. Ye obituary. Near Tinquam, Moja Edi Mofru Sania. There was said Yasida. Emma Tradian Paul. We have no reasons, we have no excuse than to praise God. Exactly. Bible Maya Tiasi was see ye na ya. Wobema nua ne abosia ayina ye na me no mienu ye krati asefoi ye sombo che abo ne abosia talent na wonna nyankopon ase fine wo awutie na me no ni problem bia so wonna nyankopon ase no ye wa wasema but ye na ye nim de nyankopon ya maye no wo se ye da na se esanso wo se no fata se bibia bokode na efiada and very very soon World Cup ne ba wie so assistance now ye bebo semi final and third and fourth that's Ochina. Teams were about England and France. And France. England. And team of you. No, I can't country. That the Lumba na two nyumbi. One in an Ernest one in the champion. Yaka country. The cup with the aka, yes, yaka, akangasa. Kayaka, aka country. Maybe a drink aka country. Cap na aka country. And the idea had in the papa. Yeah, it is coming home. Na aka ubi manso. Kubi manso. This is here. You nim say cap no airco bono Saris and Nasa say airco Madrid. Hey, yes, is senior we yen you chale. Yes. England are home ready for. You be fanasa. Edding. See when you born at Tesuswa. No fansa. Do you what me I call last 4 teams in what me aka ho I think je ne kwanso one no say mo fa ne sa you be fa ne sa na say bia fine there you bende ala baba bin cha be ma yaw min cha ne papa be ma yaw wushia na wada na se ma me heavy pa oye correct pa be ma yaw we ni passe be ma yaw oye correct pa oye bozin pa be ma yaw yin cha na papa say bibia bokọ there fine and as you speak now so see the dan there for ofanin the team ne men come ho asem biem ade is it papa no men so mo so biem ade na kasa no men so mo so biem the reason why I make kasa ne say I say omo de anim ya ye form chief was ebo apia de oye no menti ase ade no say montumi nya just call it a quit and you manage offer my yam offer lose 2 national teams call up Black Stars want to me anko bi England is also want to me anko that is said na mo pesa mo che and when you start talking about this obenya heritage kwam aboatin obeka and I will do a statement and your press conference enough is enough Mr. Nyabutre ada na mo your offer September ya I've play qualifies so Nyabutre seno na offer ya who so offer can national team no dey anafi ubetime train town no give you up on them but as stands you dey Nyabutre I miss stories na do so chief for say ebo if you have call dey obeko heritage kwam aboatin when na offer beko and offer beko AFCON qualifies ne I mantwe ya ati World Cup man fa na nko AFCON na mo dey offer beko say bia US on na wia ne bododo nze offer condition no ontimi nyina wia num sa enti bia won monja sam yo offer sa he na yaniwe Cote d'Ivoire pa Accra Sports Stadium no offer Gini Jesse offer number be no offer otashe offer the source number 18 ade o we bia na inspiration bi wo chira na no dey I just me camp na me camp na le betumi ache offer dwa papa offer ma ache mo spring it up na fe mo samra back as they say dia madin kunim ball no kra ma head it ma should go mo ka say go Bismarck adu say anapay ubreni yankwae
Right, Debusano Pamimo, Chimimo, Quaba, Quinso, Coso Cramra Deal, 106 on Mega Swamraso, Agudia Moon, Sam Papa, the Sumo Jumadi Cassis, Bueno, I can't send it a Sumo Beard Mediano Power to my godfather, Mr. Hitman Castano, so Efra Chichin and Panchafa Jumadiano, and Sessin Metris Wadi Jumadiano, and Suchemi Diamo and Rosso, Besmacadisa Mambise, Mensuma Magudia Moon, Sam Papa Paro, Medesuma, Sanso to Jumadia Sunabi Bibia, and Sweat Macquacano Pass the PSA, and Command Lumba Supamadi. Kakacho abrono brand bia train said yana se Lumba super enso nkwa na timi kwa mafa dwumade nyina oka enso timi so as fly number dia 1069 enko phone cross amana ne nkoma later sinya no yetimi na bi go na sanso to dwumade so afero na fe ya ba fi afisa mo nkoma no ni nyina enso timi de ma dwumade so na bibia enso timi akonka no pa Lumba super se menkancho won sanso timi kanso ni bidia na se wo mesia big time esan se ba bia be fa bia nsu nwanwa so a obia enso timi agya tuma bia enso bia di juma eye Lumba superman pa bomade na ma sanka Lumba superman bi o ma dama ana yesin konya so agode mu nsam no yede papa paro enso so mu juma de esuna bibia enso etime akonka Michael so coacha eye producer on duty on kroya enso bro MC juma de nasa no pa no image sound video sound empokra ene reaction sound nyina no won say to juma de esuna bibia no enso etime akonka ujani show no live on Facebook sanso ana YouTube dia capital D capital 106.9 na se won sanso atimi atodwumade sianshas ye na ye fan commanding word ya meno kasa obekai medical culture semi final second game no enso tojo my friends se fra na se we no enso England and Argentina enso ne the second game semi final no enso isha so reporter men second pai and say goalkeeper Jordan Pickford no one so e gidi se ne me patcho sa game England enso no my friends Argentina boy no na ka game ni betimi travel ko penalties reporter men second chance na goalkeeper Jordan Pickford nessa ni water bottle nessa ode agina park ne so enso di juma nessa watimi alesi ade kan sepono me patcho Argentine national team players ni na any baby am pempi no bom penalty fa and after the game nessa Argentina national team nessa timi kansa e ka ade kan sepono me patcho Jordan Pickford ni go ade kan sepono me patcho ni water bottle and on water nessa ono so timi ado ade kan sepono me patcho Argentina national team players ni na enso di ni baby am pempi no wam so etimi bomb ade kan se penalty fa and also nkoma kan me second tuba Johnny show no live on Facebook unya brantia your friends Nico Gonzalez and Messi na Nico Gonzalez and che Messi se joy a brantia friends Jordan Pickford na se ejuma no so di anti Michael Pepe me is no na ya team commenti Jordan Pickford na se nanu ada juma no so di masa game na timi akwa structure me pokra na mpo atimi travel kwa de kan se pono me patcho penalty no so ya reporter no pamen second no enso tuja makacho se Sunday big game no tojo weno la Royal Spain no minor your friends Argentina FIFA World Cup 2026 weno enso grand final ni tojo reporter menseka anisa enra akwadana your friends Lami Yaman Nazrawiya Bano Siakai enso de man la Royal Spain national team no wano so ntimi atwa anasempo no ye be kan se wantimi antwene sensene wano so no filia de kan sempo no me patcho maze discomfort ye wi sa brenten enso de kan se bandage enso chichire ne sre no and am si bia brenten enso ntimi ane training enso de kan se Spanish national team no enso reporter men seka no pero ye de nyina so so modwuma de suna bibia enso ntimi akwaka na Messi sienka emo bia ntia sesene me patcho performance order di enso World Cup na so no wasi we enye one day wonder simple wonder face awon was sorry an obebo born Messi born there already nyina him so gifted right talented me patcho ye de won aduma chede nyankopon so no enso de ma brante friends and line and three Messi cochetene ni nyina mu no wasi World Cup and so to USA Canada and Mexico no wasi what the 1 year and a training over kai se me patcho ade kan se December and Messi see en come biantias here so no so starting the training last year December and as a waiting year training ahead of this World Cup and also to anti-self performance and pepino you say line up Messi and three cochetene one so timi dana di on park so de man minor your friends Argentina no was a massa and one day wonder sabi one what drama be dibanku ni fufua o sorry na so be remember World Cup and no see koma line up Messi captain fantastic no and Argentina national team de Obamante and a better son come no and so to judgment is na Guti Romero a brand friends Cristiano Romero Guti one I say can Argentina national team no and not after so many friends Argentina and so my friends England no a brand any Messi no catch and Messi and then when you so be promise say Kobani say Sunday
Sunday ya Spanish national team na me pacho kache ene ubetra kakra oni ubeto so adijuma enso de ma Argentina national team no na se Messi so pass de na se boys no mu nya Messi brutal no so eye nkoma branch friends Cristiano Ronaldo Guti wono so any Messi dia no pe no ye de san koma na to janani ma branch friends Rodrigo Constante wono eye captain fantastic Edema Laurel Spain national team no unim se uko ali kan se pono ewiase nyina upe players womaje Champions League womaje Ballon d'Or na fe omaje ali kan se World Cup no womaje just 10 players nyame ya duma Sunday se kobane se ali kan se Spain enso show my friends Argentina no omaje World Cup abrante friends Rodrigo Constante si akan enso de ma La Royal Spain national team no wono so ba be the 11 player ewiase nyina no upe players waje Champions League and I say waje ali kan se pono me pa to ali kan se World Cup sensua ana ali kan se Ballon d'Or dia abrante oroso kwa elite players no and they can say 10 players no Winner Penibiti says Bobby Charlton Sanswa and a friends but I can say Beckham a winner Brente friends Gen Mula a Paulo Rossi Zinedine Zidane Rivato winner Biti say Ronaldinho Kaka Lionel Messi and a Brente friends Osman Dembele way and so I can say pono me patron penny for Duamino Casano one sweat me Ballon d'Or say winning World Cup a committee me winning idea can say champions and also I am come Kefio by Rodrigo Constante Namia Duma Sunday so minor your friends Spain and show my friends Argentina Nelson no suit me kwa elite players one and a Paris San Comano and so to Jumedi Bibia and so to me kwa report and Pamegada and so Penina your friends Pele wins at World Pele no Sakai and so the my Brazil national team and Tiamete and it's a World Pele Nijesa one also say the year 1958 about World Cup final me patro and I team auction when omina $4.9 million and also a idea can say Sikapotia just almost to me to Jessa open your friends Pele and so to me a shabo World Cup final and so no by me some commano and so to the Unimo Penia your friends said Diego Armando Maradona one and say upe player and also pone we are singing upe nipa say yet me action Jessa and also to me quite power Penina your friends said Diego Armando Maradona obeka the year 2022 Sani Jessa one also a shabo club game and so to your friends England sa go na one also adding in say you can say the hand of God sa go the year 1986 sa go we set your mind friends England me patro and not say just no say and so about sa game and only just uba we are seeing na just yet me auction na for yet me turn the highest price pa Diego Armando Maradona just no the year 2022 na me to say just no and also to me cost £7.5 million and a Paris San Comano and so to Jumedi Bibia and so to me na Ballon d'Or for so officially the communique naba say and yes me patro ubo European football kwa and then we are eligible so to me we need idea can say Ballon d'Or was Sunday se kobani sene me patro Argentina national team no and so question la Royal Spain national team say Kane me patro Messi and so bet me idea can say Ballon d'Or unim say 2007 and I'm so to me a reference on mo shise yema me no kasa and ubo kotoko krompo yem first ubo Ghana Premier League and asempo ubo South Africa League no neso modibo konke we eligible sense utimi ajade kan se Ballon d'Or no pero ya de san command to judgment is na bibia and so timi konka reporter me seka every ade kan se friends of share timi say akwadana your friends say diet of Pamicano one convince brand your friends Michael Olise Bruta wa convince ne sase ne masa e was so tia ade kan se Bayern reporter me say kan se brand your friends Kylian Mbappe Lotte and Aurelien Tchouameni almost timi convince akwadano and so man jet to say no betimi a travel across Spanish national na sepono ade kan se Real Madrid no next wakotwa ni juma de and Tiamete and up le for so timi confirm almost say akwadano friends Michael Olise one so timi out here wa jet to say onyamado na wo bebo ntimasa say muade and so dem club friends Bayern no pero ye de san command to judgment de na bibia and so timi konka a reporter no pamenseka and so ne say obekai we no semi final first game
our FIFA World Cup ya say France and minor your France Spain and so and boy reporter men second pay and say first half ni boy we na say area kan say France national team na so call dressing no Osman Dembele and so tiatia the boys no what cup players na improve samasa Spain national team no more no one possess ball ne dia ye ni say dia ball no be ball message masa yes o kasa players na improve am so bi and players no do na super la say masa ball na ye ball ne nyina na ehwie ball enkoye wo ball papa bai e cramp na game ye ball wo ball e ba ne say ne wo so timi anya say authority no and so timi tete reporter and permanent second first half no and so by the national team no ade kan say France national team no na ye divided Osman Dembele ne nkomo ne boys India no and am so bi na say do na so timi pa liar and am so bi am so timi di ncho and pere san koma nyina no and so to judgment dey so na bibia and so timi akonka official communique no and so timi aba Arsenal the Ghanaian nyame adoma Monday ana so almost started training and as simple ade kan say pre-season we no lengthen corny ade kan say and say a club of friends Arsenal and so let me start pre-season no reporter men say kan say Brentford friends declare right nyame adoma china Saturday say about ade kan say third place no say game ni we reporter men say kan and say no so ebetimi akwa wuje 4 weeks ade kan say 1 month what trafie na so no so etimi out na o me no so enkomo and permanent say kadinya no and so tuja nyame adoma Sunday makacho say World Cup final no and so tuja my friends say Spain so na Argentina and ebo na antiamete and say FIFA so atimi akwa se tom say ne we ya fana ubenya kwenya and so atimi akwa our press conference I say when a pre-match conference and you be told now you fun one so person who question pre-match career can say conference no and I say interview ni bia a 70 euros your friend is and Michael so coach and he said bibia di down so person question bia a 70 euros na Michael and was so to no strength here men say akobani say penifo say ye benya obi say Rio Ferdinand say akobani say we fan now person uni Rio Ferdinand and so chop picture a 148 euros winning goalkeeper your friend say Vuisia one a goalkeeper Adima Cabo Verde national team no one also betimi ababi ye we are fan now person ni Vinzia and I say Vuisia and so no etimi a chop picture 100 euros and also your reporter mensaka ni nyina no yade ma no pana bibia no and so etimi akonka no average ticket no 9,717 enti ewiase World Cup awodo ayabo nyina this is the very first time masa yaton World Cup final ticket and boss ro enti reporter mensaka say no pai ope average ticket and also betimi nsaka no etimi akohwe World Cup final in Spain and so beti Argentina ne dia 1,770 euros and a petty san commander no and so to judgment is not bibia and so etimi akonka makacho say World Cup semi-final second game no and so to my friends England and so beti Argentina unim say me patcho 18 minutes now my friends England and so etimi about 2 accurate passes per na no kra na between openia your friend is say we no and so Jaden Pickford and so any John Stones and a Timmy board there can say no me patcho 2 accurate passes massa into England for no mushia Ghana na chese Hurricane to 2 ampia and ye defending ye miembo na ye bwana nyefe mushia Argentina e ban say 18 minutes mutimi board 2 there can say accurate passes per and na say no pedia ba bia ba fabiano England no dem for basi players we brutal no so e come akefu ba medi nya no and so to judgment dey so bibia and so timi akonka na Jude Victor Bellingham and so da ba monte Michael Mami image no during that time I say so big game ne toja no who said Jude Victor Bellingham and a brantia your friend say Lionel Messi kuchitine and so no baba Victor Bellingham and so da mante was enya bibi boni bia and o ka kire Messi was Messi ka kire say dey cell phone now referee and so ajamo no was enya phone now was masa boy we enya phone say and Messi say we enya phone dey ban say and dey yesu me ball from the one year and say we no Victor Bellingham Jude Bellingham and say o ka kire Messi say we no strong and ya sabo bi say na say top from then ye je fa and so etia and am so bi and Messi so charge cars akoda we mentality no so our family na masa say me punish mo enti wo kopia mo England dia and some pa no pen koma apprentice friends say Victor Bellingham so no and so da ba montana pede san koma no and so to judgment dey so na bibia and so tima kwanka unim say Argentina e show mana your friends say England 2-1 apprentice friends say Lautaro Martinez and in your second goal no edima Argentina national team no during that time Messi aya crossing no na say ade kan say 18-year boss no ubenya obi say John Stones unya Esdri Konsa unya Magay unya Dan Ben
ana fa brantia your friend is Lautaro Martinez unim say Lautaro Martinez players no so 18-year boss ni nya no sa brantia we epe ana no oye short pa ono no height 174 centimeters John Stones 188 centimeters Eric Konsa ana sempo Ezri Konsa 183 Magay 182 Dan Ben 201 masa we mu nyina enso agina mu agina 18-year boss num Jaden pick for that upon him we mu nyina ntimi a de bona ma brantia your friend say Lautaro Martinez ana sempo Lautaro Martinez adiniti enso boboni ma boni twatrema ram so bi ana se nkofo do na so din komase masa Messi ni dia akobanse oya assist obo pass ama dia chese esiusu kein wo edienye se o so betimi de body ana se ubetimi attach ball no eno so nkoma ka fi obadi nyina no enso tu judgment de suna bibia enso timi akonka na pani a friend say Thomas Tuchel eye manager Edema the 3 Lions of England pano wedding komo wasimu amokasa dodo na wasimasa adwebre World Cup ni emonwe nyame atuma chromo big game bako na masa opani we nkebe akonka na ntum esa say wantimi amfa England anko World Cup masa omadwa bruta ba ne sai ana third place no uksa bedin kuma ka chom so omususu nkasa esa say na it's a big game bako enso masa na say opani no say nkofo so ka say uni bibia ka e wasa otimi aka wanu tuma na pano yede san command atujanti Thomas Tuchel ese nkamo biatia say World Cup ni mo wi adot na omo big game bako we England enso no man friends say fry no so eye nkamo pendia ba mantana pano yede san command atujan na officially empanifo enso de ade kan say pono me patcho match officials no enso banyame aduma Sunday final no Spain against Argentina empanifo wo so ekwadi sa big game no omo common to Senate openia your friend says lewero ayes love conference wono enso every say assistant coach na say pono assistant referee no ayo openia friend say Thomas Clant wero ayo openia friend say Thomas Clandlich ana una openia friends Andras Kovacic we munyina empanifo a me no kase empanifo so timi abom dia nyame aduma Sunday omugina fifi ana se pombe timi officiate sa big game Argentina so bati o mana your friends Spain Pedisan komano enso tu judgment de suna bibia enso timi konka na reporter men say kan enso fra Argentina o mani me say ne omo president openia friends Javier Milei wano so adin komo wasi nyame aduma Sunday ontimi ko final ni bi esanse masa superstition omo start World Cup nyano onkwohwe bi da empempi no oni ni sister enso na timi ahwe final na ne anase omo timi hwe Argentina na set team no na se omo so timi rally omo support enso fifenti reporter meseka ene se okopiem Argentina domo president your friend say Javier Milei wano wasi ontimi kohwe bi eno so ntia meseka no pe no yedi nyina enso so mujuma de suna bibia enso timi akoka na tia yari so din komo ahead of some big game nyame aduma Sunday eno so eto Spain enso na Argentina wasi a big cracker wasi weno masa game where yabesha no weno wasi a future goat enso so any ade kan say future present past and ade kan say forever goat and I say omubebo enti Messi against Lamine Yamal Nasraoui bana and a branch friend said Thierry Henry so edina no atuma no Pedisan komano enso tu judgment so after say o my friends Argentina so e show mana your friends England no bakai na say UK for ne de dodo na edin komaso penina friends Thomas Tuchel I was say penifo ja ne kwa reporter meseka and he say openino batra the year 2028 and on the contract and so beba we openino when he babia kwenti mo amuti koma so penina friends Thomas Tuchel no and we ya say penifo be ja ne kwa no reporter meeting so penino masa when he bibia oni babia kwenti 2028 sa Eurosa me pacho England be was no openina friends Thomas Tuchel and adio mo kwa no so entia meseka and opedi nya enso sumu juma de so na bibia enso etime konka na officially CAF so no enso etimi at the registration data me pacho ene uya club say ene ya fan say media ma World Cup Champions League so na nations World Cup Confederations Cup no me pacho ene CAF so the date number official date ene unso betimi a register play antiamete and if say 1st August to 15th August eno eya early runs no ubetimi a register player na yakọ preliminary stage na eno eya 16th August to ade kan say no me pacho 30th September I want
na say we club bi na we qualify o ko CAF Champions League and as a CAF Confederations dia na say ultimi register player na akoba ne say you do group stages dia e 1st October to 31st October and also a report amesaka na final stage no and also a knockout and tiamete and say a January 1st to 31st January and also official communication and also puno ade kan say official data and open CAF so da ba mantano pano yare some common air to report amete and say we club no qualify o ko CAF Champions and also puno CAF Confederations Cup dia u akonya say ube register 40 players and open some common no and so to judgment dey sina bibia and so to me konka no ba ka branch friends Jaden Adams one echo World Cup ni bi osiakan adema South Africa national team no reporter meetings unze yakoba ya ana kwadaro one so kan chinigu ya mino kasai wanka atiasifo asase enra ana esempani so epe ne crab ya na no osiakan enso de Mamelodi Sundowns enso so South Africa enra yenya team ne officials nyina enso so dwumade na se ne wam so timi pay on last respect enso mo play brand friends sempono me patro Jaden Adams ne wam so echichire busuan wenti o join show no live on Facebook Capital D Capital 106.9 na yenhwe se ne yenhye no enso kwan DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. On behalf of Mamelodi Sundowns Football Club, Mr. Adams, Mrs. Adams, the Adams family, we wanted to just give you a small token of our appreciation. This is a signed portrait from all the players. As Coach Steve was saying yesterday, we had a session and the players wanted to just give you something to hold on to show you how much your boy meant to our football club and to them. You have time to read all the messages, but really words can't even quantify how much Jaden meant to the players, and to the football club, and to the supporters. And I also want to just thank you for giving us Jaden. Thank you so much. DL Power Sports on DLFM 106.9. Long may his memory continue, and we hope that this small gesture is something that you can do DL Power Sports. Forever. Thank you very much. Henti enra branch friends Jaden Adam nese yekopa ne krabia na ana nese ne club Mamelodi Sundowns impanifo na se ene ne teammate nyina ene no ne omisi aka no enso timi ba ye ebepem last respect on this road amamana nkoma nyina no yem fancy na fei yenda Lumba super season ne wo na omotimi kwamwa e de atwa asofra efa fly number DL 106 nkofo kroso ye de latest exclusive nyina no enso begu yeba na fei efisa mkomo no ye de atoazo. Yo, you don't know upness, highness, is it? Nana Kujo Crunch, they get to be president. So I know Pebia Miti DL Power Sports who own him. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so Kujo Crunch ni. Mamenti boom. Atan for no fiansa baby o kasa de wa bedru ba money atune ne money rascal kuni Miti DL Power Sports Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so own him Kujo Crunch me fe ni agro mamenti Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. DL Power Sports. Right, abusia egusua sinkonya so kan ketasi Lumba supano pema kacho wensenka Lumba supani bianaza wo hwade ya pa wiase nyina ya kase ade de anase mpo ade papa dia na mintimi Canada wonsantimi kan bi sanse nei Lumba supa ye nsunwa waso abadwama so ya so ne so kroje afam fidie ma chese onnuma akire nka onte anya nsuo ni bia na ya nomfo de bia wo benuma wi afei akire nka se ne tie ne anase mpo no eja yam tutu ana yam keka Lumba Super entisa amana ne ba Ghana ba bia wiasefo na nyina de enso bia jatum Lumba Super me no kasa de FD enso atimi ajatum de om stamp asisu a yaje penese nei eno so betimi akomantem obia no binti Lumba Super enko na no pen me kan formal bomade na man sanka bia fiafiem dwumade bia ye di bia no Lumba Super ana ye di de soma ho o madama
ana yegu so asi nkonya so agode mu nsɛm no yɛde ni nyina enso ebra fadu so no yɛmfa efisam nkɔmɔ no ni nyina enso down na me no kasa me no my catch say Black Queens Ghana yema no wɔn so egyina kono we no ɛyɛ Morocco wafco no betojwa na nyame ya doma this month ya ana say ya sha asia no sa 26 na ababa ya friend say we no Asantua Grace Asantua where your Black Queens player one so edi nkuma akra head of South tournament wo kono wo se omo pram ade aka say priority nyina and say ombetimi qualify akọ World Cup yentie Grace Asantua nkoma odi ye efa wafco me offensive midfielder and me ball FC Juarez Mexico. Nyame adom ye ba bibia ye boko camp ye boko bia we bibia dadi. Wafco ni wa be ko ade Anidaso le say ye betumi qualify akọ World Cup eno na ye main target esi wali should speak. The betumi ani say the last year ye ko na ye betumi ayabro this time which means say was say ye focus more na ye training hard na ye determines. Say the medical Enquires no say ye betimi qualify akọ World Cup na face no ye betumi akọbọ ehun de ama o man Ghanaian. Message anu o man Ghanaian na say omo be so a support you say ne dey be omo support Black Queens na face so omo dey mpa atete say ne nyame adom ne e tournament ni ye betumi qualify World. Enti wey Black Queens player baba friend say Grace Asantua nkoma wedi ahead of sa WAFCON tournament and also ebetojwa Morocco no pede san koma no enso etuja na madi kadi nkoma se nei say Ghana ye hwe coach asu se nei Carlos Queiroz ebeja tum no atena na watoa so enso etimi aya Blasters adwuma no ni nyina no ebuachi bidin na Laye Kensen former Ghanaian international Blasters team no wabobia boniye papa na nsentema ube say ye the under 20 team ne ma na nei so etimi abomaden brutal me no kasa de no enso to Ghana Black ade can say Blasters coach no enso enkomodian kakra wo se nei ye hia project coach opania wo ba wo betimi ahihye nwuma enye se sebi yetiwa na se yakofa coach bi o may wonders on fan kwaji AFCON and say on fan kwaji World Cup o se ye hia coach wo ba be start adwuma no project enei wo may hye team no for my Laye Kensin koma wodi ani. I always say there is the most traumatic situation in coach's life is you putting players on the field. You are on the touchline that you don't even know the players. You don't even believe or trust the player's ability. It's trauma. It's trauma for you. Anytime he gets the ball, you don't know what you do with the ball. You'll be so for me, fine. Now, if they want to give him 2 years, that's fine. That's fine. But then go back down. Find a coach that will be your project. 2 years. Within 2 years, that coach should be okay enough to handle the U20s. U15s, U17s, U20s. With that, after 2 years, 2-3 years, bring him closer to the first team. Bring him closer to at least 1 year as an assistant. And then after 1 year, boom. That 3-4 years, all the youth players that you've been with, if that time their age is 16 years, 3-4 years, they are 19, 20, and that's the right age for a first team football. So you think the move to keep Coach Carlos is good? However, there should be some plan behind. There should be some plan behind. There should. Hey, Laye Kensin and Koma. One so ADF coach Carlos was to say what Nanasa walk and they were seeing ya pro coacha Wababe Shejumanu project pano Babaya na David Akamensia former Ghanaian international one also adding Anutumbi Wasimasa ye game now see started a bed from the scratch from the root. And that's a world class coach bia ye betimi akofa Pep Guardiola mu nyina ba say game no ye started from beginning and also from the scratch root no na say ye ntito niema yi a ye bekwa ebejegu enkosiaga David Akam enkomo no nsudi eni. We need to start building from the ground. That's when we need to get the principles, our methodology. How do you want to play? How do you want to go forward? So it starts from the ground. We can't build from the top.
when you're building a house, you can't build from the top. We need the foundation. The foundation is not there. So no matter the coach who brings in, it won't work. They will try and patch it. You saw the World Cup. They patch it up. They use plaster to patch it up, and when it rains, it will sink. It will drain. So we need to build from there. But they say you didn't have enough time. So this is not to have. Wey former Ghanaian international David Akamon no so edi efa ya kudi ya no pede san komano enso etu na Maxwell Kunatu enso former Ghanaian international na seporo wono so etimi akochi wa Blasters or former Kumasi Sante Kotoko enso coach ono so kakra wo so pani en friends Carlos Queiroz e wo so mde adwuma no ma no esanze oto so di dwuma discipline enso so ebaba Blasters team. We all have to embrace it. I mean, we've seen what he can do. Maybe if he stays around for some time, our team will improve. And for me, discipline will improve in the team. That is what we need in Black Stars currently. You know, when discipline is there, the team will play well, definitely. Wey Maxwell Kunadu ne nkoma wono so edi efa Carlos Queiroz ono pedi nyina no enso so somo ewo dwumadi enso ano pa nti amete ene say Black Satellite of Ghana say wafu no 20 seat ana ya stars ya chance na yatimi akopiem ewo group B yene o man bi ti say Nigeria, Togo, Burkina Faso group we dey no adene papa wafu group we no adene enti Black Satellite omo ewa ade kan say adwuma ye papa and also enkoma mense ka di nyina no enso enkoma de enka doso nemo Mr. Hitman enya atras nti ya so iso no yemfa last story we na fe yan so Salim Adams player Adema Media Sporting Club reporter mete and he say Sudan club friends Ahila Onduman enso etimi assign na Salim Adams ontimi ento aso ndi dwuma emfa media manti player exoro say okromo ade every season be a best player bia ono so be yi no e wa league nim no ono so betimi akonti Salim Adams enya nwanwa say ne ono so eko Sudan enti ya league no ba bia eko no ana yede nkoma no enso so nkoma de anka doso ne memene ko batena Black Queens enso so any Nigeria the Super Falcons ebobo friendly game ahead of Nyame Adoma Wafcon ebetojwa eno ebetojwa ewa na say when ya ochina Saturday ebetojwa ewa Casablanca Morocco enti Nigeria against Ghana, the Black Queens against the Super Falcons ana edebebo ni command ya makacho nke dos ne mum emene konti ye de agude mu nsam no enso besi samje ma menchi anopai mu ya heavy pa ebi anopai mefa na fi macha bema ya we ye champion na fi Miss Enrique Otema come to 2 La Jos collection ana is it Roda mu nyina me chamti Mr. Hitman anopai ma mi fancy right. Besma kedusa na pe me da papa pasa wodi agudie monsem agoprama sonsem abeda tie for wotie deal 106.9 25 minutes after 7 am here. This is the biggest breakfast show. Na fiada ye de kanawu ye de ba Anidaso Wɔhɔ, yeah.
Anope Adom Keke. Anidaso Tinkwemo 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia Yenkwa Manaso. Na afi ene na adwene pahin odi asempa na pay traffic situation no at the same won cry. Na mache. Na anope wapom to say. Yo, Sanya, Abrini, no, say, Aditu, na DL 106.9 FM channel, no, Edna and Nato. Na Utia Grum, na Ashenka Fono, Koba, what you say, Ebi, Bobo, Abeya. Na Agenipahini, Udia Sempa, the second. On DL, many wine semi, Midram and Naso, Papa. You, Anope, what is the current traffic situation? Mamintu. All right, Accra, Prem, Midina, Lucky Community 20 Junction. Yeah, then na OBP la shibi hanomna. Yeah, Tema West Municipal Assembly office no ewono. That junction ni mwana Accra midna meno ka say ushe manim tia kwan no e kwa ko pim e wo salon sport. Na amnopa me sha tie be no tia de ba no. Me sha tie e wo Akimota new plan. Unim say no ohonom no yentimi enye traffic reporter ebeyi ohonom aden afim but after first take 16 na traffic light na ewo new plan no akura many okata no na enya nchase enye adwuma nti ema traffic no ano enye di nemum we piem ewo Akimota old station honom na ohono na traffic no achase eba kakra because unim say bus stop bia right after overhead no new Akimota station overhead no no bus stop bi o Ashenka for no park one may be no dunia definitely no traffic no achase kakra we pm after old station na ura ma be pm apenkwa overhead no ase honoma mame fa nchiakase ema MTPD woman bia ogina onom ni din ede Madam Mercy ofitata no mame no obo adwuma yipa ono na make sure say won omo free Akimota na won better omo join motorway no ohono traffic no enye adwuma nti abribia no obedu onom ogina asad be 620 amidu apenkwa traffic light no na Madam Mercy MTPD officer ojinapa or directed traffic ni na mi ro man be PM Fiesta Royal no na ohono so no mi fa se be 30 minutes ago no na afena traffic no asha tie eba ano nye din senia amanfo ni mu but say ya mijina community 18 community 19 community 20 junction mu ni de enye won say sabre Fiesta Royal hono no asha tie na mi ro man be fa motorway no so unim say for now no there is a big construction na Accra so the mamoto we so enti no abrebia no e ma traffic no e bo place and so me fa say in 20 minutes ago me descending from motorway no na traffic no e wo for enya nsia ase enimum workers ni bi ejina hono ma won direct traffic na bibia den koso inti Accra obe pm e wo lasibi community 18 me tatra mu kura ko 18 junction sprinters road no so menu ka say no hono so no traffic in share da enye den embom place wa Ashenka fo no guso a omo ko omo bagaka na obe pm e wo ha asensu no apetepete kakra and share dan to apetepete kakra ntama woda no so eden e wo fo mi wie no ye be koso asre ya Ashenka fo ne say omo nya abotre na the rules and regulations are binding in driving no omo hwe na omo ndi se ne be ya abrani nyina no won be koso ati DL 106.9 FM channel no Accra me de ma no be sia no yo na na dwen pa na anapai na matonchia ba ko ma me mo akonya na tonchia no na fe yenko Accra matese mpenifo etie nti uko pm ewo oti regional na nanom atran konwa wo mo wo tapa abotu ase tapa amanfrom tapa amanya ni nkura atwa ho ahia tabre mpenifo etie nti yakopon nkoso anyom kese na omo no made hye nyina so nkoso no munti DL 106.9 FM channel no mechia staff nyina me da se na na dwen pa na pay da se wo the traffic situation na ekoso the abran 32 minutes after 7 am here coming up next on the show and pay ye di ko wakrata moboso no eba enkrata ni nyina ye krado na pay a inshaba akwadwo samebi etina se na fe ye di ko wakrata moboso no ye di aba everybody come on
Phobia and what do one birthday, your mom. Happy birthday. Happy birthday, come on, June and night. It's your birthday today. I'm not gonna do anything with that happy birthday and confirm. What about Pekia? Happy birthday going out to you. Stella Jimendia. I know what the happy birthday and confirm. Anaya upon I know what that. I go put sure happy birthday and command Anaya upon. And I feel be a wooden I would then happy birthday. Coming up next on the show. And sure about could you some maybe I don't pay what I say. And crattering in a big ground. Johnny live on Facebook, live on YouTube. I share link it up. Now for Fufro soon to me, Hibby. Sure about just some be an pay what's Nasiko Wakratan. I crowd on a medical catch that said Johnny live on Facebook, live on YouTube. Now also watch a link no ama ofufrobin so to me. I should be an anapa pay ko Wakratamu was one and ye de bro. Yereko newspaper review no more. Nishiraba kojo sami bi no din semereko so aba ufie. Morning light. If I'm a for money, headlines no about my mind. Politics, sports, me entertainment and so. Go just me be them my what you say. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. You can pray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in some bro. Breaking stories, yeah, in fun to hope. Sharp analysis, the Kasapa Binso. Wake up, Ghana, time to know. Kojo Samidi. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ newspaper review. Winchiraba. Newspaper review segment with Shraba Kwajo Samibi and I pay Kwajo Atina said, if you're not famous man, a quabana and I pay Kuwakratamu Boswano, Yamfambeda for Woti DL 106.9 megas. Good morning. Yeah, good morning, Bakobra. And I pay what promoter saying. Yanko pardon, me hoyepa. Ye de Yanko Panse, and if you had up. Yeah, sure. And ye de Yanko Panse say that's what Tinquem. I do fear that say, I taika say Friday Mochi market. Yeah. But ye Tinquem. Na yenye going too sooner. Sure. Kase trade yampon. Yeda nase. Anope chetie fo na fe fa ko wakrata mo boso no. Beda Ghana fo a wuti DLFM. Brako bredi kan yemfa na se ma bolo obo ade. One Nyankopon a obi entumi fi na hini so. Ono onim ahyese na onim na wiye no. Anope yemfa na asema no se yeda se ufo na yeso de na basa kese no. Eda so ekita yemum. Eno achi no yenche na tiefo mutie frɛ chichire ne benche yenyina omaga na mantem bia wo ma no pe wote yenka no yempa ebone so ne Nyankopon a ohyira ba kwa na ohyira pem no onhyira wo ne wabusu yenyina na yenyi yenuanom ahyenkafo emfemfiri mum taxi drivers trotro drivers for ne yachia mo pam yenuanom VIP any VVIP form express for no Voxy Toyota Hazy for obi bia no pe wote yenka no yempa ebone se wo kwa ono twede yampon Nyankopon onfa wo nko o banso on fa mras medue mo nso so ma bie paps akodo o man yimu amutie yen wa wutie afiri wo shop ho no mo nso awutie yen e de afiri wo mpaso ye mpa e bone sei
ɔne Yankopɔn no ntina ne mu fa nkyerɛ yɛ nyina Yankopɔn yɛ adom na numere yi ɔhwɛ ne abusua nyina so ne yɛsan bɛhyia mu a awotefo nyina bɛka sɛ Yankopɔn yɛda wase yɛda na si wie pɛni agye sɛ bɛyɛ hɔ nti no ne nyina yɛ aka sɛ neɛ amen. Right, so kwa jana pay we bring ni Ghana footi ko wakata mo boso ne Enquires. Black Obrano pay me na se na ye metiefo nyina kwa ba emfamra ko wakata mo boso dwumadie so on the biggest morning show Anidaso Wɔhɔ Obia right here on DLFM 106.9 ye besrawo na wabie kasa fidem sisi make senya de a wono mo abane bibia se menyi dede tumi ye dede nti wo de biem na afoforo mo wompotem ho no so ntensem ahodo a ekoso ewo oman Ghana mum na no pensem no doso na ye de ye ne se yetena se a ye boye to ye bo ase ne tutu nsem no asra ne abasama o na hu nsem ahodo no pen yenko wakata ahodo no wono mo de aba abeto edwam na nsem no de di mu akotene pa kwasi bo ne beka ne se bena headlines no ne bobo so a ema hu de ekoso ewo manyin na yemfa ku wakata edikan ye no eye oman Ghana ye ne yankasa eku wakata no wakata na ye ne aye dia oman ne dia entiminu mienu ebotom sika eto a abanje ye no ena wonom ede ye da so no eye daily graphic na anoprodem sama ba edikan osan homna ne say truth and accuracy every day ku wakata nsema de ba bonten no aye na nyina ye no kre pepe pesa de te pepe ne ku wakata no ode nsam no ede eba na asema so pa ku wakata de ba no pe no enie ubehu osoafo no men odayen ahone ne ensem anom mekire energy minister oniminyamfo Dr. John Abujinapo energy and transition a green transition opening a danom na wakase kirem say just send the boost for local oil refineries receive 1 million barrels a Jubilee crude allocation etimika said the my Ghana enyumaku a modern dane fango eni mombe ade mo be hia de dane fango nani no crude oil na mu kire ma sese no mutia yi pa je manya 1 million barrels se nya se mukuma hu se do so pa na matimi atantani na dwumadi amudie no ne ma konka de ma no madwuma yefo nso atumi afili afam na mbotuma ye de na o mayin so yenya fango pi na du ba bi na hyenkafo fango no boko fo ma mo nso matumi afili afam ente saa maso be ye hye na passenger so bebre pa wo mayin anopai daily graphic wakata ande abase say de me ayadom ema se be ye bebo na o my Ghana enyumaku a modern dane fango ani wo mayin akwesi boni beka ne say crude oil no kese munse be kadoto na 1 million barrels na munse be kan bebo amopa wanwumedi amudie no etimi akonkane na wosane ba anafo ho no ma kuwaka tele beto dwe kiremi se cocoa board settles 162 million cocoa bears arrears ntimika se die eka hoto a na o man cocoa board ede cocoa bears ahoto ka hoto na aban die no cocoa board etimi akutua mu 162 million Ghana cedis ene ye ka na nka da ho na so mika sei ase hwe o man Ghana ye cocoa ensem so Ghana cocoa board etimi akutua sika no 162 million Ghana cedis a ebema cocoa akuafo mobotom etimi ayihwam obefili afam ene wokọ cocoa krache ho no ma eni sika na yamunu nti odi ntesu be kan nsa kokromotire no kakra okọ akura na asa na ye no sika na yemono enti wo de kan sa na ja obu atire se wa ese sika no su sa na awurade nyankopoma maka akura se ye da ve na maka akura se ade ba kwa ya akono na ni kan se udu kokoko ba akoma PC sa purchase correct for no PC ni beto kokoko ni na obetwi sika na yamunu se na ngobu atire se wa na ogi sika na se awurade mesuma sebine me fili afam enti se no ekom na dia temo na nso no ne kwasem ne se sika nya beka mo nsa mo kom no mo nka bio enti ne mo nkogi sika no mo fa prepare bibia de den enti se de mo nkoma PC mfa ne kokromutire mfa nkatasu na ommo akire mamo mo hwe se sika na so ansamaje mate nyampa kokwekwe fon ko eduma na den sa wo de awunye bi da
Oh, Debbie. Hey, now if you're ready, go quick, my dear, if you're ready, Debbie. Now, he wouldn't me say, Accra Expressway. Or what can I say, Accra Kumasi Expressway. Then you say, Ghana man penny, young papa, Beramo Wada, Johnny Dramani Mahama, Enam, or Swafo, no main. Or pay your coin, any acquainting pong and semso. Metre Minister for Roads and Highways, or the Minyam for Kwame governs at Bujasso. One of the two Ghana for him say. One of the Sikabotane, and a board den kama, and Imodupa. Babis, yes, ye, a friend crying, Echo Kumase, Umbes, yes, ye, quantum pony, me mother who say, ring. And it was when Becan say expressway. And I say, Quino, Ufrin crying, Echo Kumasia. And the bones are ham, you know, a be a hammy and Sacrane said, Dumb baby up and alpha, can Obia and young Quincia. There be a yes single road is a Wokwana, Kai Flukumaseba, Nan Crandia, there be a Yanis Ebu. Ain't Tibabayan expressway, said your Quaman on a Hunono, and your Quan Ufra crack Kumasia. Bones if you are crack Kumasa Quanam Quano, it to me a bay miensa, me and 9. Oh, net dem ring to traffic in the crano, and shed danchesa, Obia Swinchiano Yonko. And what he, if you Kumasa so bank crime, the same thing. A banner Sabama when never dear ones and sem, a for my Ghana. If free crying, Echo Kumase, ne free Kumase bank cry no. Bema when a bedina or Haraswa my, Sabaya quent to phone Chinwashua move firm what a tea in 50, well back for sprinter dear, Medofo, said traffic and it's ya now motuum, and which up ba. And you beg you, sir. Oh, into much them say, Sir, a Kumase Expressway project no. Young fan to Ghana when him say, Sika, a bine. Omoka say one nomudi kwakwa ejuma expressway ho no mo no mu kirim say 11 billion a year sika omutwa ye Ghana cedis so 11 billion Ghana cedis no mu kirim say yemfa ntumani ase sika no sana mpinifo amfa kwastere ada so the Bank of Ghana for akachi ede adia Accra Kumasi Expressway 11 billion project funds still in Bank of Ghana account omujim say sika no ede so the Bank of Ghana for akachi and a moye crocro de John, a woman. Enti, any a catafeta to tobacco, a would daily graphic wakate, and a dear man boy, a day abba abeto iga. Yem free daily graphic wakatenum, na yamra, yeninawa, yanko catafeta so, a dumians at 13, page 13, a would daily graphic na, as antene otumufo a say to tua, a tasso emienum. When you can say kutu say bam what koso opimiso no na ochirema modernized chieftaincy cases adjudication modernized chieftaincy cases adjudication asante ni chirem say omen efa ya hinsie hu nsensem chese man so tumi si ekuro bi so a omutumi kum kuro ho ni panyina tumi ba ko pa koblane pe na japadia mpempem ene nimpa nkwa akogura to prayer de gura to pray wo man ede ne yagie na asante nyine kirem se obesra ban wo hwe o man Ghana ya hinnie ho hyehye ya ye waso ya hwe o man Ghana ahinsie esom ene nkurase memo hyehye ye so me Ministry for Chieftaincy Local Government and Religious Affairs omo wo no maso ye hwe honom na hyehye pa so omo ye boa na ahinsie hu ensem no omutimi ye na abefo kwan so ne boa se be ya obi mfa ne pe emfa so kwan koda na obi akyenkyena efa temu mu no kyese mpanimfo ye omo de oman Ghana no ayi omani ana ahimfo bi no mu wontwetwede obekọ kuro bi so na manso atumi asi honom ohene ba ko pa obeda kuro nanim empode ade pote kura na ode breye yi ede pote pa na sa ohene kura obeya maye enu nti kyese mabo ni pekum tututuo saa oman ba ko pe ahinsie ba ko pe eho manso twen asante ni kirem sei ede na yaji na omanyim anyefo dodo na munya akwanya kos ede special pa na maye emiamia piu beko no empuntu obi ani honom ensase na maton omanyim a na mukum ni patugu obi tumi ba ko pa wo pe omanyim nti no na manfo pi hwere wono abusuafo no majapade asante hine kirem sei obesra ban emara so sei mobetimi ama ahinsie hu hyehye ene eho sensem a yedu ba bi a
ohine we kwa we na eba na akoye manso ne amiwiamu ne asisi ekoso no omampani mo no homoden na emre ho no omunya na befo kwa so kama na nya kono na enkoyi kataso mu aso na transparency nya adwuma sebe ya beboa na manso twe ahodo ekoso won krokro ne mmea ahodo opie na akoye wafate na ntin kura umia ne kase a osunti wiyem hyehyew wa mmea so ne nan yitia akoye tumi ntu no ye hwe ne yintu ase no men emfa ntoma pa emfram we katafa taso dumiensa ewo daily graphic wakrata na asantehene otumfo state to otoso mienu anopai ne nsem okaye no ne kwakrata ede apa abeto igwa yenkwa ne mpiemu ewo the daily guest kwakrata no de bia ba the delegates kwakrata nden sempi na ba ne kwakrata ne ba mane se enya de keto akra me wafa se ba ne din ede eye Camila Alasan oye TikToker na meka sei okwa akoda efiase afi baako na waye adwumaden ade aka ho ne tena ohu se peni ba ne bag obeje on twema peni na nka se metwam nko omu kiremi se me wafa si oyare enyanso honhom oyare enyanso honhom ye kaso bi yare enyanso honhom amfanti na okandam fanti kasa na eze omu ade Amaga na mreni mufo kiremi se ewura be mu ade kura chese mfere nipa nya hwe na sabe omano so womra ne nyina ne se me wafa si ekwatena be fonten time TikTok ya be ibi so na chese ne de okaka ka ne nsema Ghana mampini yam papa John Dramani Mahama opetumi abedi Ghana so no chese ne nhwe bimpema nkoma woku wo no mpa ansa na obenya tumi abedi Ghana so nya de wa enam ni senti chese oman Ghana honhom boni abeje omenya boso enna nsuyide aba oman mu a abekum nipa mpempem ajapade pina na ekro ni nyina ya tumi a Ghana mampini yam papa John Dramani Mahama me wafasi eye Camila Alasan Chirima tumi a Ghana mampini kwaje ye ne yesene kankan nyame se onim kankan nyame amose kwa me nkroma kwaje BBC yi ho no anya simku ye teteye amose kwa ye wante da o hwe wante se amose kankan nyame ba Ghana me bi atwam tetete yeso TV yese ye first na amose kwa me nkroma kwaje kankan nyame BBC ho no ne ade ye easy kra amu jem se Ghana mampini papa John Dramani Mahama ordinantwie pode do asemi ne tagi 2 cows akwaje kanka nyame ebesi Ghana ene nsuo to ene yiri for man ne kunkum nipa tumi ba ko pa ope ene ye nisi aba ne penti ene makutu sa na mo wafa ase Camila Alasan no masem ni na mra na obonu nkuro e wo TikTok so no sa na o my Ghana mlanim fo so tetene kakra ene mlanim fo na ko so ni purchase se me wafa ase sabe empeni se Sabuano na no ware san kura na eya na onfantwa suo untumi mfantwa le suo enti sabi nsa no wakaka ne mfrema sem nyansa bia nim na omaga na hyehye no so no sabe so bi kwa kan sem ya nyansa nim a emana de neto no devo evizempeni sei katapa pieto aya ne mra ene hwede wuro no kama desenti enrada ono wagitum mu se wasam ne de wanye ne ye kura wanka ne ebizoni ho danse de bia into mampeni nkabeya omfanche ena sesene koto tena so no se de bia nya ne sa na insen said your god oh my god ne mebunu ni bi ensem huna mudi na be fonten tanso a utumetwe wa no fia se pensere esi peni hu de se bi nkonti a wono mu nipa muja sese mbetumi agum penifu ya ni mu asesa ego mena nsem a woka oni nyina so bia se be ye beboa na ye nsen na ho na ofufuro bi nsunya akwanya se wanya be fonten tanso akata na brofu de ye adwuma peska gombotom Ghana de se bi nkura sesemti na kobra na agye na adwuma TikTok isi na mutua sempirifo bi na bɔ mu pause de ba de o mo keka nkwa asɛm saa entuo nkodam afi baako ɛno gyina hɔ nom ɛma yɛ mmerɛ nim abosom nwɔtwe na wonya dwumaden fa nka won sɛ bɛyɛ nsɛn na hɔ ama afoforo a motwema no a mudi mpanifo atem ensɛm a sɛbe nukure nim na mo ka gu nipa nim ase no mo begya asa sɛbe ensɛmhunu no ntimi wafa ase Camila Alasan omed na nhwɛso de entimu a atennie ɛna sɛbe mudi no abɛfo ntentaso no red card aka baako mama ni na ho na wa bi beji green card mom esi a red na bamu no we no enka ne mra mu no nka se odam mfia miensa ana ma hu ne moba ma ne baako
na wo de bia de na bi kwa no mo de wakọ be 10 enti mo ni na ho mo a mo wa busua me wa fa si mate se yeso ne makura susua wo wa nwe wo ma ho anwene wa busua ho yei ebesere monwene mu ho monwene mu ankasa mo da chen ni mabi wa wo ya gwene kwa chiri kakra sunsuan so de beba yo media penisi bible no krase makade ya chiri woni pa akasa wa de bebo bra na wa ye ntisa de ya wa wasema na eyi the delegates who asan ba man say NDC bros 11 billion on Krelin new expressway ha adwonko kuraka ta chiri mu a enya asem ketuwa wo kuma se ne nkra pimpune mantem kwantempon yi onze nanse betu dwasa wono ma hyese edodo kwan ho atretre kwan nim intemu dwudwudi kwan chen ho no ma ma kwan ho ada wono ma trem kakraka se be ye beboa no mu yi kwan na ye mere omu tirem na wono mo tretre kwan ho kakra na no 11 billion Ghana cedis etu kwam esna vieta etu ekọ 11 billion Ghana cedis ehuru kọ ya de krekre kwan ho we nya main road na ye yi no nchenchen na ye de krekre nchenchen ne ade no ye kre new expressway no agi hum aganta ban tu kokura meskandize o ma prepare chiri kwa jeso mu chiri mu a enya simkuma kura no pe the delegates kwa kata no ode mo sensem aba abeto edwa enye easy kura na me ofa ase kodwo opon kroma ofo ase awure bi ma hye bedwani aka ne no yo so afọ hwe o man Ghana ma ne bo ensem so me kire former information minister osa be ye adwuma kura e wo works and housing ministry ho a bo adwuma den ne water resource o ya de pa ho ha no waka se kire mi se Bank of Ghana no che se expose bi akoso ho o mu kire mi se 10.3 billion US dollars aya forex deal tesa nkoyie e ma Ghana boka susuro tese kokwasa bi ni nema bi a Bank of Ghana mpenifu akoye no tese ka Ghana abo no enya de wakra a o men yaso aye hyepa nye easy a ho sense na beto dwa na gbo wuro mo trade union congress TUC mpenifu chirem say yamfanto abanim ka defata simienu ena wo chirem a sa tribunal bill no nka ba be ya wonyan ne yakasa bibi de tribunal bill ana say tribunal na eno no ye asem di bia nkuma oman no ba betete on say ye circuit court na ye district court na ade na so mu kire mi say esua enti ebehia district and regional tribunals abeka ho eno no aba na bebo chairman bi din so onkonkọ tena honom na nipa obaga kwatena ho obedia ni musu obi ese onya owonim de anya hwekura be 5 to 10 years experience ewo mlanimu oye mranim ni yankasa wa ben a obetima ye otemuafo akotena ho abayi ni kotena ho a no ma pro bedwakuo bi kakra be kan ho ombeye penalties ombetena se odi ase no ebubu wa senkoyi a ni amamra do wato level nanso nutumi ensene sa security ene district court no ono ne ye court keto akra na sensam na tourism benefit kirem se ede adea ede be benzo no yei omen ya wo security court yesanso wo district court ene wo regional court ne ade court akesi pi omen wase ni bia pi asam ko ho no ma muntumi nka ede empote na ekoso wo atemu adwa no so amane ma akosa enye dodo na ye budget ne basa ne be ma Ghana ye ho atoy watemu o kiremu a mampeni wonyai abayi nyai sa tribunal be ne sesi akura na ndo ma pass yo mo de banchi abongum amfa because sese no TUC benefit kirem say omra omo ye constitutional review no mo ka kira ban ne say sa tribunal court no woman enam sa ban be bodi pabidi akotene tena ho no mo ne bedu ba bi no e be ya manyosem unim say Ghana sa ban fo obi adwuma oye ni pay master enti de opene no be de aban na be kan no be ye enti edu ba bi a o mo de be ya manyosem ye hwe animu an ye town na be chew o be ye den enkosi ba bia asam no wo kan yellow fred kwa bi ade kwa no so aban ye tia ba nwa so no wotumi o manyim sa na ye no tedu ba bia na tenchia na ekoso enti ade ba ko a mo be sra aban ne say omomma atemu adwane nye ne ho emfira manyosemu na aban mfane se nwurawura atemu adwam na aban kyerɛ de atemu adwanye yenyan saa de ne ye eno ye 1 omo saa kyerɛ mu sei akade ye bi esese kɔ atemu afo no ho ne sese ekɔ
Yankot for Nebia no be here near my candia binko, and there may do baby. Yet there are some cause and Libyan fear penny into Minka. Into a mumwana candy as a cono enco. See it to me, Wama, yana some dibia hold over many more, and what I done. It to me and ye shana kama. O mangana temu be. Now, Fini, I bet you can't be bracing 1 times and 10 times. Yen candy and my panko mudi. That an anabe. Into a mess of a bay as out trouble na benedi and queen twinching. Too easy for any abeng. Akasananso. A bunching. Chain, a bo. Say a bunching in Chayabo, Nina pa. Say, be friendly, be freshy. A bunching was in Chayabo. And yet, one end of my silver drum, you sister. On for Alexander, F. Your marking. Edom Kuma, my silver drum, on the devil man. On the crayons, and our year, I dish out and wear foot too. Mash be Janako on the mouth, your sahine, on the domain cocoon. Then I can't saw sahine. So what I say, warrior. Into a mufreno, on the minion for Alexander, Kwamina, Afenyo, or Sahin, Marken. Was any dinner doors of pa? Ghana must be journey bien one dinner doors of Senano. The dinner wapa, so why bastard, and I watch the ma. Andra, a catumamento, oh my bedroom. Nina say, O temwa for no here, my Ghana. Ya 10 or penny pa, yes, or no yet or swafo. Or show my Ghana, ya 10 on the crayons no may. Or yet abandon your penny, Doctor Dominic Cayenne. Okopia mashibe fee. No me for Alexander for your marking beside say. E dia na ye gino me yimu. E dia na ye yi. Ha? E dia. Ya tegana ha no ma kire say. Asem di bia ho da wo me mu ye da bad ni say wura mu antumi anya ni yie. Afi na mokwa kwatete. Eyi Detroit NFA Regional Tribunals no mda be hunu amanfo won. Mo de baba ya manyosem ehia adwuma. Saa asem ni bia nketenkete na mo de ba pe ebedu baabi. Bonsa afina enipa ebeyi wo na ba na bebu wo mudinti omo behunu amanfo mo nkwache no mo ma ne ho nkire no ye betata ba we mu nipa se ba ya mutumi nyetumi bio saa na bekoso anti obesra ban woni munyan endre ko ye manso wo parliament na nya do wa no pay the delegates ko akata na de ho nsempi na aba abeto edwa yanko daily guide ko akata nim na daily guide de bon hom na ne say Ghana's favorite newspaper na no pada batu jana wochire mi say enya de wakram TikToker jailed over Mahama 32 cows claim me wafa se Camila Al Hassan nensam ne yaka entiye montane yanku yanim na awra ho sama eda kratafa etaso ensia ewo daily guide ko akata nanim ebo amane say Andrew da homrache ena tata bus bia efren kran edna ni kire mu ewo bole sanso na cargo truck daft truck ni bi tomatoes mumma edwadifo ewum a won mo bankran abeton no be bi kakra de egu o mata so a we tomatoes betumi bakran posi fia komanda na ho o number 2 konanwo odumase a Anglican nche hodoma na basi nam ne kwan kama on de agya ode passengers mumma o kobole na raho samne say sa daft truck na tomatoes na wemu no wa hunu say tanka bia eno no fo na kure bi nim no nam kwa no so na o hunu say ne ho nya ha nti wo pentem na wasa na ho mirika tente ehwa ne ye bepo nti wasa na ho no wie ye no besane sa na tata bus nsu a o manga na de hie wo ma o mu firi nkran ekobore o bus ni unity a say daft truck na agene kwanya boso tinsuna say on to me nya hwe na gbam atemu ho ani pare dumia no 12 ana omu nyina ahwere wore monkwa say o de wani hwe a ahwere ho pam afoforo pode eduana 944 o maprapa na woni mumu eduasa 30 baby omoda no anu edene asa twede ya mpon Nyankopon ansi foma ebeya den say ebetumi enya wono monkwa said your moka na mo chire mso wan hwe a doto na besen wu aka mvise nipa o mapepra ne de anu oden na mom ahyankafo mienu ana wono mtwika ase no draft truck driver no owu atoyemu ha sanso na bus driver no so ewuye edom titi front one de ba kokura nka wo nipa bia wote front de waye condemn watete kura ne nam ne nyina sa enti weyi na awra ho sama ndada esi kumase ene nkran
konongo otumase a baasi na dahoi na eden na awre honso adia na yi parliament serving party interest atuguba akasa me wafase atuguba wayemranim nimpa waye adwuma na che justice atuguba ehunse ne din ne mu otu wo bɔ no wanhwe wanu ya obetumi aka otekrama justice atuguba o kirema ordinary edi oman Ghana mahye badwadwumadi achi ache na pempen wasini pen Ghana mahye badwa nyi na da hɔ no mo no ma Ghana ni bia mfa nhye de tirimu sei obi wo mahye badwa ni wote hɔ a wo dwene ne ho da bi mahye badwa na omenya kokoto aba apa woni pode ahamienu ni ediosonsia 276 parliamentarians ni yanka nkyere mu plain se obi ani hɔ no ma wa woto aba na wodwen ho na Ghana ho adwene kura ni tirim na mom wo mo hɔ sɛ wono ma manyokuo apede na mo ye yanka nkyere mu se ye kana ma nyi ani a we de mranim ni yanka sɛ ɔyɛ judge ni pa justice atuguba se yanka nkyere mu plain o man Ghana ma hye bedwa fie no enwa adwen sɛ wasoma obi so onko bɔbrama wo wani kura udi agro kura odi ase ba koto aba ama MP MP ban wa mote hɔ nom ya party asɛdeɛ enti wobɛkɔ ne ye yampene na hwete sam edi ba bia mra ne bi ba otum sɛ mra we sɛ binyansa nim enso hwete yampene yɛbɛte ase obi na bedu ba bi na nyina mo asaje atum akyire din enti they are there to serve their party interest enya wo de nka nkyerɛ mo sɛ mu bi dia yɛ ka mu nyinni mranim fo na nkasa na yɛbɛka no kora na kyerɛ mo no bo mu sɛ yes no ku ana eje enya betewu enya yize kura ti hu sensem na aba no na di custodian ku akata nde aba no kiremu a me wo faase Camila Lasana ne oje ne hu mi na o di custodian ba man yese TikToker jailed 1 year yaka hu nsem dada yan haye hu kaka bio yan fa anya hwe Bawomia's gold reforms stabilize the city. Bank of Ghana confirms in response to upon Kroma's questions. In the Bank of Ghana, penny for copiemu, our man Ghana. Yen, much bedroom. Na, could you upon Kroma, I can no swear for no where money boss which will be said some said no more so dear. And a Bank of Ghana mo buy and a money gold board, I'm a Ghana city young one a dear pot and a moye. Abandon the fruits of mobile ape, and I'm better city young one. O Chirema, no cranny say. Bank of Ghana penny for jatum. Sa dear boy ye pa Ghana city ne call for mono. Enyanko nya bia no mayi di bia sa na mmomu no doctor Alhaji Mahamudu Bawumia aka ne no yo man penny be de chiri hye po de gu akwamu eboa ye pa e pre major role na amanyen sidi no enya ahoden no entenya omonko aba we nko ahoden na mmomu no doctor Alhaji Mahamudu Bawumia fapem papa oto ye no foundation no na aboa aka ho pa my Bank of Ghana atoto ne mama ne yesikasem eje ne naso de say no omoja tum say senior man eka enye easy kra enye easy the Ghanaian publisher de abeto ye no wetim say Sami Jamfin wins 500k defamation appeal enye easy kra Sami Jamfin say unim say Sami Jamfin napo na mentemo asibi de do montem na de anaja asemi ko ya na je say ekoboti a me wo fa Sami Jamfin wo san de akokot appeal akwa appeal no omakoda ne ani akwase sakra wati ase sasem di bia ne wodi kan de kwa wodi kan kokota ni bim nti omokoye ne tia no desi odo koye no ape ne koye na ye yama no omoda ne ani 500k so ni 500k Ghana cedis say 5 billion Ghana say nyesika kuma o DJ Hitman second no pay oh awurade nyankopon Jesus Christ kan wa fa si oh kan mo beto dadu Lumba anyomo no Banen sabeka sempeni si wudie wo ma won sabeden ebeka 500k Sami Jamfin seska no fama Hitman nanka won fa ntoto ne ma wachire ma we sa wo sei we sei wo fanya hwe ana hedo de baby bi won fanya hwe 500k Sami Jamfin de no bi a good board ska ko nyina na ate so de 500k won fanya hwe fama Hitman no yon fanya wa no tu bi wa no what you say enti ai 2 years for mu chire mi say withdrawal of tribunal bill no ehun se na mo da so agire ma no pedi Ghanaian publisher wasade honsem edi aba abeto edwa na yenkopiem wo the news center e bo amane no pay say
free speech on trial. Camila Lassan jail term spark a constitutional right debate. Enti omo biza nsem pii na se omen ye wakabi. Na men kabi amemwom. Enti aba ni se na mwofa ase Camila Lassan akwachira na adwen a ene mabatam na akoto afiase. Ghana fopi na ekasa se asem we de. Na esi omen obi ntumi nka na adwen bi bi ha okra na hye obo a ontumi nka. Ko wakati yede ho nsem aba abeto edwa. Sise ni de obeka wa adwen kra na it should be moderate because enye izi kra o mfa na hogono so ti kasa no he okasa em yente sa waso be yese yi no ekura afiri ache no no enye izi kra mfa ma enye izi kra na yekuanim na yempiemu e Supreme newspaper Obama ne say Honorable Nana Ajiman Prempe MP Edema Hafuano North ne maame da fom nana maame ne nyamfinhia oha ne nan ye nana we de we de wo mi say ewu ya de nanzo we de ngwa na men oha ne nan ye be sra nyankopon o ma me ne DJ Hitman ne DLFM adwumayefo nyina nya samfie ne bi na mwa fa asefo mutie me nyino 104 years ne de senior se nya bi kura ne ye kwan se nkanya bad ana wunya bi anka be san to aso David 104 de ye to aso aye den ana Bible say won fie ne wanya aduoson abro so na aduadu wotwe na wanya 104 years ka wo ye yusi awiem hwe yese mfie ne munya abro so pia waso nya hye obabre bruta 104 titifu mbo bra ni yo ye de 25 18 obakwa no viso bi akwa pre-parliament no okwa yase na the chronicle ko aka tande bia ba na wo kirem a Kojo Pankrume Chimse Bawumia has played a role in city stability. Bawumia has played a role in city stability, but majority towards Bank of Ghana open admission. They say the much them say Majatum. So Doctor Alhaj Mahmoud Bawumia Buapa and a city enya ahwodin. Enya ahwodin pa. Enye easy kra enye easy yempiem ni yanko to bitrem ni yanko di metro lines ko akata ndi aba na Obama ne say Parliament passes tribunal bill page 11 kata fa tasidu baako ena beto dwa say ene enrada ye bepene ye ntiase na mahye dwom si de dom dodo na ye de ka asem Sadom wo majority side ne dia wasem bia de beba bia no se emwo man no kra na oboa ye ne doso ye bejatum se wona wasem swa na se bebo man no kra na kiredin ene sa na mo ye ne bia enti ndo mo yi twetwen so wi anam esa tribunal bill ne ye mpene ye bepene o ewie ya sam kiredin omo se ye mvanto Ghana fo anim se sa tribunal bill na 2 years for penny for kasa nka be ya nka ban nko yin free mase bedwam no seze ni de o ma de banche ko bongum o ma to body akọ boss na taso abanya pass bre no mo ma jetu mase bedwa fie enti ya nje de ombetia ne se tribunal court part 1 and 2 na DJ man tribunal court no o mo ya o chairman abe onye adai muni mumra me de minya ba kwa aka me kwa akoye na me ne Hitman na me de yi me wa fa si fiewura ekwa bedwakuo no ho they say de say emrando mu yaji tumi sa de a ekredin o wo ye ho den emfa they say the tribunal no be no penifo agi atuma pass na ndra and they say ba benya district and regional tribunals wo manyim abeboa matemu nhyehyɛ ya konkan enti ho nsɛm na aba no enti we ne edro bia nka dem omu yaji tumi sa de a ha ho kra na emfa enya adwuma kra mu ha mo ho kra keke enye izo kra na ndra ebeto dwa say Ghana fo ade hye a South Africa mantewa epapa wono musum elutu binu majapade na omu kirem say body of xenophobia victim returns home Ghana ni na omukun no omu de na emu na bagana yawo sa ode hye tu kwan say wo kwa kwedi pa na abusuya be ye ne welcome omu de na emu na aba entimofasi no mudi nemu abesi ha no ma in fact awreho na South Africa fo ne de enya hwe on se ko ba waka ba mu play ba ko awu
Emonya papa. Omanya muni din. Ye from bibi maya to FM South Africa. Ha? Eze muno muni din. Ntinse huna na mbedi saa. Eye pa sa na no omampani ba ha Ghana mampani ka je ne so nsan koye nman yi. Mane ma yon ne be ye man ya mfong no onkonkotena no krum. Oya de pa manage ho pa. Eye pa. Na bra kwa bra sama bo. Asante Achem North. Omani abro. Hwe, the informer go aka tena ba mane say. Yeni kama no mane kakra nsa on. O friend ho nothing but the truth na o say. Uba wure mo Asante Achem North a ayedeja. Emma ene ade hye Asante Achem North kirim say. Yesi mo dane nyankafo. Ha? Na se mo koto abanya ma hye bedwani kama kwa me ohene frempon. Aba pe odisika to mprada. Tese otumi ko afiefie mu de amanfo ma nyina ko school ni ade anya de wo mu kirim say. Romance scam ta openi emlenim fo a wonam wo Netherlands ekochi ne wonam airport kirim say. Okama for 10,000 away dan wona me hwata so. Am hwe onufu, am hwe oto. Eba wo ye come on, mewa o. Yesi sa na wo ye wa be for 10,000 a. Wadada manfo dodo na ji o musika wi a mo susuro de aye tam o man. Ana mo kwache no. Sese openi o mo de na kopie mo US. United States of America, me wa fasi Donald Trump akachi we honso de aya na ho den. Isi okaka ya butre kan so mo de na ko. Adwuma na din o. Ntino, aba de say no, me wa fasi fo mo wa Asante Achem North no manyanyanka. Ena mu su se Ghana mezi bedwafo isi mo ye mezi bedwani den. Mo kwaje ne me da ye. On say abrofo no mra na de Ghana ha na wona mezi bedwani emranchi no. Ghana da be no ma chi MP biatum da. On say Ghana ya chi MP akotum. Openi, de be na tese de MP biakotum o Ghana ha da. MP na assembly makura edin so bedem assembly makura edin so bedem na MP e wo Ghana ha enti ablofo na de masa o mampeni krom nyom bachi wo na me ka kire obrain o mampeni mpoze unim na ya worof ma bachi wakotum entamu jirem za Asante Achem North no o ma ye mobba bruta izemu ni o mu ni mahye bedwani enti se asem na akoye tumi antu na mahye bedwuma cha me nyinfo ni da hanom ena mo de majority leader me wo fa se mahama ya ga sinfo ni abeto ya ena mo de Asante Achem Memo parliament say ojina semdi bia o US no so foni da hanom. Oh, me wa fasi wasma ye mobo. Ma shebe nyini ma ko pe ensem bebre. Oni mukura ka wankoye. Wezo we gazi manka mankokura. Adena nya hizo. Everybody Jesus Christ. Na monsu munya tumi a monsusu ntutu kwan. Montena fie. Say diplomatic passport no nya ye no. Ejumana de bruta so mo saka diplomatic passport no sa se o mo de no hura se o mo se match part for no oye ya je so for ye nsechi no ko abro for message o Ghana ha na aduru ha obi atwa aprusi o mo nyi sa agro no ho kra oye wan o mampeni gra message o hwe ye se o mu di agro ho no nti no mo a mo ye romance scam no so ye ma hye bedwana ye bia me se tutu kwan no mbeche me me ka kire pray me tuufo o meche ba ho aka hu bi o munya isa kwa kata mbo so na dos yemfansi na DJ Hitman to so na awoda ba ku ha me monitor na me nko me ofa se yenko honabo maswara mponsa eye dufo oya assemblyman edema kumewu waraso electoral area ne na nyankopon ede afa ba ko akase ne ma ne fie ho enti ma ne happy birthday onimnyamfo Maxwell amponsa dufo wo ya assembly member edema kumewu waraso electoral area yana musini otonkra ema DLFM 106.9 in the Ashanti region. Mr. Samuel ofulubo atenso opo wasem pande ne nyankopon ade afa ba kwa aka mfe ho a onhyira wo onpegya wo omagu kompelo wabobia no emramu na oma wonya sika nitam na daachi ohia sika omaji bi mfre uncha. Happy birthday once again to you honorable Maxwell Amponsado for me sure pa na woda no onya ne sronko ne krakra no ekwere ma me wofa sa ne de charity na koshi kaswa amanfrum en wowo me wafasi charity na koshi kaso amanfrum na wona yankopon de afa ba ko ode akamfie ho enti yemawo happy birthday nyame nhyirawo awoda no nya soronko enkwatenten onyiri kire ene yedie ene abusua ni nyina esere ede amawom. Happy birthday once again to you. Me wafasi ba wodin ede charity na koshi awo kaso amanfrum nhyirawo pi wonua wo sister penny comfort mati no se yemfa woda sonko we no yemfa ema wo senior yenyina wotine ko akata mboso no yemfa ni nyina emfansi. Cleanliness
is next to godliness. You are right. Nyame pefi. Efi so de ediyade na nam. So de hunia woni yade ni problem. Cholera sem ni nyina eye fi na de ba. Nti efi nkwachi, and now the solution is here. Lakat Waste Management. Oh yes, Lakat. Share Lakat Waste Management, providing reliable, sustainable waste management services. Wuhia bia Lakat ya antifi inti ye boyi fibia fitan. Your number one waste management provider. If you send something in out to Sano bieka. In fact, the expert in waste disposal nankasa na abano. Aman fifie ma ye yopo. Who fin wako hu awansna. Mosquitoes are vanishing. Interfering kakapenina away. Efinya depa. Inti fawubebo Lakat Waste Management. Nien keep Ghana clean. In fifie mu estate. Stores en menim. Kwen chen bola. Pia Lakat Waste Management clean shabu shabu. Offices, hotels, restaurants, hospitals. Bebia. Lakat Waste Management. Ejumewura bema wa ye clean. She omu trash bin ni ye papa ni biankasa. Size bia mu hia. Nketwa kesie mu akese. Inti fie bia mu estate, stores, schools, hotels, churches, factories. Bebia. Lakat Waste Management management. Ne was for the whole town. Atemu bola sem ho adwuma biafa. Sese ya bi wo bola sem tie adwuma na see with fleet of compactors. Innovative solution on time pickup, app-enabled tracking system with SMS notification partial. Bin lift starting at 65 cedis per bin once a week. Lakat Waste Management. Ewo hachu Mabe Junction wa near some J Hospital no. Utumi free office number no on 0598 610237 or 0543 190 346 from 8 a.m. to 4 p.m. on Sabekayen. Email yetisian@lakatwaste.com. Payment short code with Momo available. Lakat Waste Management. Ejumura nankasa na abano. Kroma yefe infie mu ayeni. Estate aye yupo. Hotels, offices. Jeni efitun kwanta ya pai. Obe reduce, reuse, recycle. Amaya enjoy better life. Jewa bwantin won fie mu. Bebia for waste disposal. Ubola garbage no ehifa na eko. Eye Lakat Waste Management duty. The services also are perfecto. Into the proper waste management now to our one. I'm a 1 to 2 boil and good basa. It is Minia femme waso ene umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail sa wo baby ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se ekomdo na wo baby ya obenya duane a emu de ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo from anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema any man to Missy one trini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amoni aje etwegusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. The Edai Papa inipadem dear Buso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sundri dia. Ye bia ya punama. Afe ye wa 1 bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina o koforidia. Ebrin so behuyen wa hwase. Ye ni fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye wa frafra ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 and 0207979461. Email info@DLFM Website www.DLFM DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. FIFA
World Cup akansie na dusubiemo deal 106.9 home of legends the live commentary bro and to way akwanya sa won so bebo wadwaton de ho dawuro isanse ha no obi ate wonka sika kakra bi na wutua and to won so ye adwumakuo na afa pese wo bon wadwata de ho dawuro but what dia so be friend 0577 475343 DL Passports DLFM World Cup live commentary Joe Ebwede United States, Christian Pulisic, Mexico, Santiago Jimenez, Canada, Alfonso Davies, Argentina, Lionel Messi, Brazil, Vinicius Jr., France, Kylian Mbappe. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Kanawu. Yeah, that's all. Fiada na pay the kind of weird the brow. Yeah, I swam patema was my gun. I'll feel something for 2 1 more. And then more may fan into my perfra now. And I don't pay the kind of brow. And Shabba could just maybe a classical few. I would say near Mamma won't swap when I won't so do kind of the about 10 times so maybe not me ma in Shabba could just maybe an aquaba. Not one funny kind of and from Brown. Could you kind of want to pay me too? Black Rameno was in a Yameti Fuaquaba. A biona. And I say my copena maker, and I'm bringing Tino. Mekanewu, I endra them when she see ye, Kumase, quantum ponoso, a yacon on hormone. Bracobna, Ayana, sometimes what to one, I would be never be one. I am now a who. Wouldn't me say, we are all at risk when you talk about road accidents. We are all at risk. If we say we need a personal car, would it be too quiet? Won't quite there's some impo, so will be mpa. Will be from so a bit maybe count. Emma when you can share from. Na Andra me who we are to the stand say, Obia we gadia, me have him run to one, and then Maya need the omade da from Magua. Ne be na mabu, a binity, a much too. Now me say, everybody de basema. Adi ankwa say cargo car tomatoes ni gum a wo firi Kumasi abankran na wo kwa akoye overtaking e wo beposo cargo car o enye passenger car bi beka se bi adwane bi mposa na wo kwa akoye overtaking so a beposo e wo mla yenim se wo ye hyenkani a na wo pese wo ye overtaking a aje se ohunu se wanim da honom ansa na watumi ayi afa ho nanso oman mu ahyenkafo dodo na emfa mra a wo oman ga na yakwan so emfa nya adwuma manyim de wanom pe na wanom eje de mra ne ka no omfa nya hwe wo manyim na eba ne sa na asefem kakra de maya so oman na mesre DJ Omario na me the pictures bi agusu ntu betumi bi agugu so ama me na Ghana for me hwe nkoma ayedi na emu oyese bra ko bra wo bekra abusua ohu eden fine baby anya wo ya me kwa bole aba na wakoduru kono ngo otumase a ya frese nkwanhia si adan a wawu de na ya fa ho the rate at which nkwanhia ekum Ghana nipa no ya ka se nkwanhia no yentimi en si ho kwan kura se
Emfiri ho kra mpo a. Very very disturbing pictures. Akobra ye so disturbing. Hwe pictures egu ho. Hwe said the bus. Where bus o? Bus mo no kama. Etu nkran ekobore. Ekobole. Ana we. The daft track at tomato sukum ayeno. Sisi ahyankafo banu nyina wu. Amanfo manana hwe mlante wa ene maya egu hono ma sabe egudade nyankopon. Ede na ahyankanfo ni bi agi ne kwan so yi. Ya besere won pa. Omomfa nhwe omutirimu se kwan no enya nko na anam so. Na hyankani a wohunu wanim na obeye overtaking de na menim de opesa wogie. Before ansa betumi aye overtaking na je se ohun se wanim da ho. Enti mpempire mo so mo road no mo de signboard assist ho bia ha betumi akobeye 50 ni ade 80 na wabiem ka ma na wako we de careful na kobra ne overtaking be poso no wo ye sane yemu no wo ye che se ye mfa hwe nya hwe eni yekum ni pasa we hyenkani fum suo na o manga na ade hye yekum wo mu yi me de mesere titiru na hyenkafo no mo mfa nhye mutiri mu se e wo mu se mo yi adwuma pa musika de nanso mo adwuma na mo ye no mo sene doctors ene nurses o ha ba kobra me se hyenkani driver adwuma wo ye no esene nurse ni doctor ni o because eni pa nkwa ne kita wasa no aya dodo na nim omonim se sabe ni patika ni mate sa niema ente sa enti sabe se wunni nipa ho akoma pa enkotwika jane ko pa adwuma afro ye ni patika mu a na mo de ka ne ye de mo pe wo kwan no so sabe ya sa niema ne gu ka nim eye nipa ne gum hwede wo kofa de aba enipa ne tika nim hwede wo kofa de aba enti ebesere ni nyina so gone down with eniema ahodo a ye hyehye ya ye kasa mpinifo ma ne ya adwuma na ya no fo na kwagina kwa akogi sika no eno na contribute to that na ya ka omunyai no samla ne ya adwuma mpa wo manyi mu a ena hyankani bi akotwika afo ne ya te ne ya ma ne 20 years no akodam a obi nya biewu asa atena trotro for Ghana be breakita license ebi kwa ne road ready enya adwuma ne car break enya adwuma no do na atu wo fo car ba ko do betumatu be ya 10 anse baduru ba bia wo kro o share post office obeji sika ne waja no ya ka ba pem nne sikagyeje ntemu tumi mamra nya adwuma manyim sikagyeje na drabani ebokales kwanso wole porto no kura na it doesn't go anywhere because the obedi anim na mra na ya adwuma no wakwaje bia hye ne botom wo kanso ase fa dance de bra enso de bia da yetika ma yehia ma adwuma mo ye ni e ka sen timi de besere momomade na mo mamra bata ya kwanso dwumadie so no enya adwuma na hyankafo no hu ni say yes me bu mra so a me maso be yahye nti aba ne so dem na ne be adwuma until then black obla ba hyankafo bi asabe o madwene wafom e be kɔ so akum yen na ya me ya ne ya me ya nuano ma ndo adom hwere mo nkɔ ne nyina ya akɔ ne yankopɔn fo mo mafiri mu no kra mfansi ne mo so mo apira no yankopɔn se mo yade edima no asi kɔdwo me da se papa pa kofi anapɛ wo kana wo minti na fei yamfa bre na kan nyina amatifo ne Ghana fo a wotie deal 106.9 kofi ma minti o Hitman, good morning. Good morning sir. Me kana wu Malam market women mean in general but asemi amaking is wo Malam market but I mean in general Hitman insure to flood the sea nia say no market women for ne manning the enko no or see there be me hata na me changing into different substance na ma betona afuforo no ma den o madi when you na make count me video no wa enkate afo and it is alleged so ma hata enkate no and omo pese omo ye den omo nyam no mo de call into granite paste no mo beton yen consumers no during clean up exercise na ekoso no and this man ehui so ma hata ewo newly built I say obi di on fan cheme washroom, yes, washroom and o ma hata nkate no ho bebre enti ya di video no to so na o ma ba yeden o ma ba behwe bi na Hitman voice was here sambo voice near den e ma na yintie. Okay, right, Johnny, you're live on Facebook abra ya di video no to so na hwe dia ekoso. Okay, so
video no and that Facebook page no so my mama sound no na Ghana for this year wotie DL 106.9 and pay one share dia echo so I so ni fan no and omo ewia omo yankati and omo be hata o baby with the intention to mail it and turn it into granite paste and sell it back to we the consumers. Look at this. Look. I'm not destroying the constituency. I'm not destroying the assembly. But this is bad, unhealthy. Look at this. Look. The truth is just one. I don't hide the truth. Look at this. In Katiano, Arizona said, the flag. And they've come to hit it here dry and then turn it into final product 106.9. Look at this. This is it. An abandoned, how do you call it? KVIP. Look at all this. Some of these things you see, some are even Abushi, look. My goodness. Yeah. Moshe, all over. Kanawu. All over, look. Kanawu. Look. This is real. Me and Amita. Me. It's bad. This is what I've discovered. Kanawu. In the course of the cleanup. Look. Okay. So, Kofi. In the Hitman, you say, Enkatie, any agushi, Enkatie, any agushi, and Omahata. And Enkatie, any domo be transform, and they are called granite paste, make a granite paste, Enkatie, I am. They are ben, I cutting wine. Yes. Ye didn't cutting wine. And they are trying to put our life in a position. I was say a share we, and yes, sir, ye be jare. Ye be jare wu kwa. And it's not only in Katia SMU, Hitman. Mammy, if one bit me go find toast now, a prawn, no mama beton. I'm like, no more munubiana, quacotono abenyam, and the ayer biane. Atwa my eye then, I'm a yedi. Where are we going as a country? Ubeton toast, papa, non ton toast, papa, or penia seno. No ababenyam, no the ayer froye, and enquire. Atwa ma from Afu Friday, Eddie. Nia sen, mama yen tungu. In toast, mostly it happens, you can say, agbogbrosi. Yes, Ubekono no more ton rotten tomatoes. Ubekono more ton. Ubon say, instead of so back to toast, you man say toast or master bucket in 50 cedis. There be Obatonia air say no, and on the almost send the bucket 10 cedi, 5 cedi, and on the F4. And on the F4, not what Omaba say. No matter Omodia Ben Nubian, sound time my yard, yedi. Where are we going as a country? Bibini, Oyo Yonku Bibini Boni say. Oyo Yonku Bibini Boni say. No wonder say kidney failure Bibriados will chroma. No wonder. Some for the dialysis so. Every week, every 2 weeks, be called dialysis. And yame one. Because when they cost to a country a team, and you go to the marketplaces, these same people you send ticket more. And some tell so much. Ebi ane se mala market, agusi, fladesi, and nyama namusi yo mwenye nyama ketwa. Na fladesi na agusi ne nkati ya omahata. Agusi ene nkati ya omahata. Bone ben. Ena yaye. Se me komede me number 2 aduane kakra di. Na fladesi nkati na 4, nsuo na 4 no. Ose mahata. Me ye fi flad ni mu aba be hata. Ewo newly built and a abandoned or omusi ye no masan abandon wako hata wo ho say or chairman na wo na waba benyam adani into granite piece na watwa ma yedi de aye in katen kwan. Hitman, this is so bad. Right. Kofi me da say ebusia ebeda kai Ghana for wotie deal 106.9 o fra me mouse ma ba ko na na efiada na pay wonso wo de kana wu e de aba 0593406565 05340501
199 no baswa na won so wo de wo kana wu e de aba 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, Bakwabna. Me pa chef for say. Pacho mi di Manuela mi kasa free assignment. Emmanuela ma minti wa no pay. Bakwabna nya mi nsira mu ne adwuma pa mo ye magana. Onse modin. Pacho mi kanewu anopa we eneye asama Lebanon zenu road no. Esan so wa kwan na enye ntini. Se a driver for a dealer fair mienu nyensa e wo kwan baako so. Oba free asama Lebanon. Na o fi olodi Lebanon. Onadu school junction pe na musika no asa wo ho. Na wa sa diwe free school junction ho e de akozenu. Eno so betu allow for the same car, the same road. Udu zenu a wasa tia another lorry for the muti saka ni mu a o. Na wasa tia lorry for e de akọ manso. Iti yemu kuyen. Bakwabna ebi wo ho wo ba beton pure water. Ifaso na obenya ni nyina lorry for be gi nyina ansa na odi adofie. Ansa na ochina wasa e de aba. Enti ni siram penise mu be hwe ekwan ni so maye. Na driver for kuyen car ba ko a utimi na car ba ko ni adi lorry for 3 times ni 4 times ansa na obedu destination. Right. Bakwabna we samu cho mu be hwe maye why. Nyame nka mo. Ye betu ho na mo papa. Good morning. Good morning, me pa cho your fro say anapa wo kana wo sima ba ko enko pa cho again mami ti waje ya me prefer minia insaba ni chokunkunu ego go supplementing dan ko pon di ija for ba no wo se me bi beba me yira me dono no bi betina je no me ja pa bi betina je bi sika obi betina ku kwa obi ye me jope e ti nyanko pon ka se mo ti se o ma je nra a ebebo woman kasa ho ban Emrano Ayajuma. Men the South Maya Emrania Juma will meet ye. Oman Enyo. Ghana Emrano, and yet a chibi and chubi. And some of you can the Emrania Juma were him. You that and Yama de Bonnet Bocos in United States near the former Bonnet Cosmum. Then some language I'm not Bonnet Swati. It was my Ghana see a Mambra and Yajuma Yawa him. The money of Queen that. It's just a cocaine bear yasano. What is that when we go for Saudi Arabia? Okay. Right. Mate, me da say AJ. Good morning. Good on back for Brana for me. Me ba cho me ho your papa na pay wo kana mama ti. Mama ti 1 minute. So me can only say back of Brana. They be me can say a traffic light and a street light ni enye adwuma fiti ARS airborne gujo. Back of ye kwala ni ko school wa. O me dina kwa unsa mutu mi twa kwan ni mo. But o me hwe my why. Okay. Right, Mate, yeah, that's papa ARS runabout to Obojo, traffic light, no. I know some penny for betu ho anamo. Good morning. Morning. Pache Frosty. Prince Lenny Papa. Mami ti wanna pay. Me kane we in you. Wafa, me no can say pam. Half side wins you, half side you wins you. Come me one 6 months in issue. Now so what hours down ho issue ba. Me kane we in you. Mate, yeah, that's Yankopon and cat won't so want to pay. Good morning. Hitman. What's the and I pay what kind of woman into? Yo, Hitman, if I say do Bruni guys. Hitman, me kana uno, and it says, the who share a pongru, who free a pongru, I dey ko share. I dey ko fast pana dancing ya. Your favor be Shangera. Omo free New Town, take farm. Nima oma e station bi e wo Shangera ho mo be si ko Medina no omo cross kwan no na wa be fa Medina ka o ba stop wo ne omo match here den e chipa because of biblia cross na eni pa den e cross o ta ni ti no ka bi adu one of break somewhere dey omo cross a police go be gina ho na so na nya den is daga because udi free shashi ade kono u free udu Shangera wo ade koni pa e free wo de ko airport traffic light na kwani da mo me chati ni pa na cross ho no elo na e cross traffic no eti ni me straight na fofo ni bo say yenya food bleed e wo na so bu traffic no right Mate, what's the me that say good morning. Good morning back of me ba cho Mr. Nyako na pay sima ba ko kana wo yenko yo bra ko me that so me makonja me kan wo ni say aye street and cabinet na me dis one bra ko bra aye tama new town bi bisa say aye aduma na
MP here and that's assembly mate here. You say hey Juma, you can make us say every station I go trouble, black of that. Omo say bottle and I say feel that because you know no all and kwa no. Omo mo transform bread. Emiri bi fi am ko shiu bi. Omo mo jeje bola, adiji ska I go to go no mo ba no mo bra no mo ja to boko no boko. Ite mo na kwan su nyina tan omo oni na ho, omo wo chi kwan yi. Na man for na de bola is one ya to. Okay. Right. Mr. Nyako made us say, good morning. Good morning, Evangelist DJ Hitman. Dexon Bada Kusima Okana Wuyanko. Napenda nyamisha mu ndejuma pambo mwa Kristo. Ana omangana. Na mfasa wele shia kufi ma papa. Mr. Hitman ne koso pa wo Ghana memu. Obi mfumusoma onipa enyo hawo bibiri. Enne enipa bi tonya maboni ni ambone ma yendi. Ba wi afi se sa na oto nso wi akwakoto ade. Se meta sei company bi e wo Ghana ye modin. Bo fra ba yi di bro fra yedi. Bo ko ho ye fa so di bro fra eye. Sebe treatment so ma yen wo hwa e be ya bi tum bo careless. But wi afi se opaka na ono so nante na ono so akota ade. Right, Mate. That's it. Yeah, that's it. Thank you so much for calling. Good morning. Good morning, Mrs. Minta Uosima Ukana wanna pay. Yo, Belkova me tell you back when overtaking ya. Aya drivers ni biye. Me me ti say one passengers na work pay mu. Ye mu bi nso aya ye ni ye nfa ho. Obi overtaking na sa wo kan na asa ro fighter. Me kai say ye ti say mu overtaking sa ma me ko kan wan sema. Passenger tell me so pentem. Na wo pentem no say when to me na ko du be dia wo ko na. One time sen nyansa be ne wo. Man of more market no so no. Yeah, me bodu ku yes I pass all them. Nti yes fre. Yeah, did you ever yem sisie nye. Yeah, for don yes sika do anya wo hwe. Wo nya me friend to my rade nsem nchira na mani pa yode for. Yes fre wom. Omo ni o my Ghana when don what typhoid. I want start nyama bebre na ku nkrofo. Na what is table bottom then ade be then ade ska be. Rade wunya mobo bra kobra. Right. Yo, Mrs. Minta, yeah, that's it. Good morning. Good morning. Maybe John Kwashi. John Kwashi, I have to put on a casam. Oh, Sima, Ukana Woman to wanna pay. I'm my family, papa. Mommy, 2 minutes. Me patrol 2 minutes, dear mean to me, farmer. Me, me can I say, and then me near the papa. So only baby. The way I yapping you follow my no, I know your thing. They just wait me very nice or else me jealous by one massa. Say a course of Sanwa here, a boy or your papa to you. Say, oh, and now, mommy, yeah, Casa radio, so I'm not fair with you. Say, they won't beckon a year. Yet me, and the person, no papa, or yem or yem shoe. Eh, dear. Sasa met me ko so ne ke sibet jam na so ne wo be ya panyi bia na fatana be chiwa masa ka be buaga na pa asa nya me sha ona jima pa mo ye papa me da se papa good morning back one me ba chwe from Nicholas me ka sa free from me ba chwe from me kwa na ma minti wana ye ni pipe wo ko mo ha o e na ye mpini susu o ye hwi su ma ye wo ko mo ha pipe nya ye wa pa wo ko mo ha e ti mo bo dem pa ma ye wo from ye pa mo cho okay pram okay, sir, Mwampi Sam George, and yes, sir. Well, went to me ending us so. Good morning. Asante Zungo. Papa. Mami Tiwana pay. Yo, and me can ekoma Ghana abai. Kotusre, and abidisre. Say, Kumasi, Quatimpoi, Accra, Quatimpoi, Ruby. Pray on my answer who she said to be you. Oh, qua, have you no, but have you no. Never Some Modiano Munya, and from Waye, now you're bread, oh, my muha. Papa, I buy to me, boy, Emma, the chrome quo, I to be a quite, almost a say, but me run up the Babaso. So I had here. It is a to be a way so bois. Can you name me who Babaso? Can I be who Babaso? What is it? I won't need no money to pop. Every day, oh, about me any tibia kwan wo nyina ofa akwaya omuye yero akwaya sonkokuna extra papa eti esre o mapani omomodia na de kumazi akra urobi omunya hamienu tani o masisa na ekono a omomodia no nyamwa ye babo na baso me da se
Right, Asante Zongo yada say. Good morning. Rami Joso. Ora Ivan Sadape o sima o kana wo mamenti o. Yo, edikan onyamen kamo na minchia Mira. Dr. Nkwetia wa Shama. Mira me kana wu ekoma road safety. Omaya yetim de bia me catch us last year nyame aka because of traffic lights. Ebia ka me new year. Traffic light e wo omay mu fa say. Me no ka say come to 11 traffic lights one side so udu come to 7 at the same thing. Na ni hear me Accra the first turn to airport before Shangri-La Esroho. Traffic light has said by 10 years. That beer me come watch them. Me right man say, "Oh free." Yi temahana ko branch ko na cars ni free airport police station ba ya na ehu. They decide say road safety. Ejuma be na omo ye. Omo je ho akatua. Me ra oni ya me yedu. Ora Evans Nyankopon enka won so ho anapay 0593406565 anapay ma menkan for Lumba in Super Enfama. Good morning. Good morning, Kwamra. Auntie Maggie, anapay mamenti o. Anapay de ni America ne say ye be saraban. All na mene ye no. On san fa zum la yomra. Na sise ye bi wo kwa won nenye. Na bibia nkoso totin. Na nya sa yare e betie si wo man no. Enye yare ketoa. Ena na etu sumi no. Me de me penisen kaban ye ne say. Region bia nchitere ne man. Okwa bruchira sa na onwo ye no. Region bia chitere ne man. Na wo chitere ana onwo de abesom. Na ban ne ama wo percentage. Na ni nyina chitere begun kran. Na enkurase ye nya sika mfa emmo oman ne ho bra. Enwo so na nuane no mo ne ade ifriba. O bre. Enti ya besre ya ne sabruchira. Anka ho kire ni wo memu. Obi ya bebo modern ama ne kura wo free so ne man wo free so na tumpo. Enka kofodua ena ye eastern region. Yesum eastern region. The camera baba no want to be ama wo aban no. Na won so de bi atete eastern region kro ni nyina. Kana bruchire won ye no. Aso ade atete na ye de ni nyina bankan. Na kro na aka no. Won wo kire o takradi. Hwakwan, hwekumase kwan. Ye bre. Nanso obi ya woni sika wodi ya ne manya ana wodi chichiri ne kuro mu a. Wo ba ya ne kwan yie. Adan ne ya bre wo mai Ghana musa na mpanifo ya fa ya fanfu. Na kanka bi okoka ya se ya kyerɛw adan ya bɛsrɛ wɔn ɔman ne nyɛ sabe NDC fo ɔman na nyɛ MPP man ye bu ɔman ne di asom ɛmɛbu na adaakye ɔman wɔn bɛba abɛdi so no ne se wɔn yɛ ne saa wɔn bɛhu sɛ mpuntuo bɛba kuro biara mu oni nyame nyɛ adwuma. Auntie Maggie Nyankopɔn enka won so ho anapɛ. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berima Sante Mamintio. Yes, sir. Hitman, me can the win say yawo man pani, yawo police pani, yawo soldier pani. Enipa bi wo man mo da no ni panimfo. Ani wo mo sufa na wo mo ye. Hitman, se ufri Medina ekwa buria eye 14 cities. Se o mo gi 18 cities. E bi gi 20 cities. Abi enti no man ye wo. Den nipa bi so ada no mo panimfo. Ani wo mo fe ana wo mo ye. Eye hwan ya sadie so obehwe no wasi sadie we ya no e mu die sadie we tritie mo bro wa fo ahwefe usika out conference obedu oni atun na ya agenzi bebre misiri DLFM mu de mu betimi aye mo pa moni ni ekire enya e wo gbo ba bi aka efiri ko ba bi bia mo batoto lol fe mu se ne o mo ape adenti na e ba no fa mo moyen na mu ni ekire na monsi wo mo aye fabie ni nyina akwan na ebeboa amumudi akosoro misire Nyankopon mamo. Right, Mate Queen Matt live on Facebook and I paid the message at the about. Good morning, Brakwabna and your team. Thank you so much for the good work. Queen Matt's message out. What the abanda pay and no. Good morning. Good morning. John Kwashi alias Saputo Mamitio. Yo, mkasa vizini atarika from the Francis. But so, masa when person okomo mampani. Se de biala e be jene clean sano. O ma kasa e be sabole e be gumuno. Ensi si wo se, ye sabole pe ligu car mu. Ye sabole pe ligu car mu. Jene clean ye all over the Ghana. Be bia ye jene clean honum.
Uku kuma say maybe but can na e be sabon ye bi. Ya trouble ho aba say 3 days ansana. Unu ka o me ba e me for ka ka se bi a na grade ka se date no o sabon no for 3 days time. Anye ya trouble ho 3 days ansana mo sabon adan. Se mo ye grade some e na clear. Mo fa nti anso say e queen for soldier for police for fire service. Abe kuma ba sabola. E de gugu ho ye wi a ya trouble 3 days ansana mo de ka ba sa. We are my Yale no pama ye biem. Yale na mo san pama ye. Me de ma se. Me ba cho menko. Na justice na ko sisai. Me am just say ma se ma bondongo mi. Blaster justice no. Just na bondongo wa kantamando. What it is to say who. Ma say who. As I am 1.5 bi na me 70, 60, 40. Ma di 50 million me di shemu. Yeah. Blaster for. Blaster for. Blaster for ha pa o yen fi akoma ni ache be me blaster. Ye du akoma di ache on bekun. Na o se just now to on say. Oh, first them to me be 2 million, me to be 1.5. Starting first game in there, me to on 1.5. I come to 2 million na there ko. E fi there, me sika 50 million say me wi ada ni na ashi. Are blaster no yen za. Ah. Yeah. Omaha dream. Omaha me. I am ready. Me da say. Good morning. Good morning, Hitman. Uzi atima minti wa no pay. Hitman, I mean shout next my pa more my Ghana. Hitman, I mean besides say am puntu ma kwaso wa Ghana na say puntu ma nkwaso. Ya sa ban o ma puntu ma nkwaso ma me de besides say MP come fa na ya MP bia de yam puntu ma wo ne patem no. Ya do omode ya na so mo mfa nye. Me wu say MP si na do so say ya tiso ayantiso na oban entume mpesika ni bi nyam puntu duma wo Ghana. Ni si say bibia nkoso. Yesu yetu attack. Hitman. Na me sha am na duma pa mo bo. Mate me so me da say. Good morning. Good morning, brother. Patrick Frosey. Diane Tommy on Ibutu Abuja and come on pay. Me pacho wo si ma minti wa no pay. Yo, me da wasu. Na Omaya Yen fam ranye jumano. I am blane chibi ejebi. Na system onye jumano. Say ya na ekono. Because Mauritania say o the car in accident na e fault wa. Uko jail. One ko jail ye bando 1 year on travel. And so krum hanum ye yes anoma no ye ja obia palma no ebia na ebru station where e give the can no kre said drivers no mpani last me bi so me say I didn't mean to lorry fam wo ba bia na mo de matum o mo say o mo mpani fo no na atum dey ntia na me meti o ma say wo ba bi because dey ntia na VIP for sole ye o mo tum obi anka o mo we ntia wo krum hanum I say wo kama fo a utimi ye ne ope nti ya de ani hwe o mo kama e kan o mo no mo be di sene se pepepe se ye ni agimi e do mate me da say ya fa final caller na fe anapa your fancy. Good morning. Good morning, Kwame. Me pa che from Kwabena udi ni do bia kasa fu. Mami tio. You from me mate. Okay, pram mami tio. Pa cho Kwame. Kwame pipe higher more than 6 months new. Ye ni pipe ko mu ha. Enti de srewo MPs no mo ha omunye hwimaye assemblymen to the same enti pa kwa biye srewo pa mu di hwimaye some judge me MP hello utie yes wonim sa enche na pram afahye na ba so anya sa ba so ye ni so wa ha enti tie morning show team ni nyina producer say ye the morning show no eba pram na fe ye bedu wono ma maka masem aka mo hiasem na I know say mpenifo beti enti mo hwe yanim pram afahye na ye ba ye srewo pa na mu ko de so mu be hu mate nti baba na fe ye di nkomo ye da so papa aha ana ye di phone ne ye di kana wu ye di besi kodwo Ghana fo akasa ma minti o black obraya na tiefo ase na ye kɔ ne ye besere se ye nua no ma hyenkafo se dem di kan ye no ayade ba ko hiam pa enipa nkwa ye nto de bia meka se ye wanyarewa hodo opie wo manyimu a ekum nipa unse mpenifo ni kwasa nyarewa no ho na omde hu nuro ba na ye de we ba
but road accident be pim samre yentumi nya hu hwio afi bia ba na akɔ nanim saa de ne ye afa ho ni nyina gone down to mra emra na wo ho mo no se ye mamra ne ye adwuma se kɔbrane kɔ ye mra ne ya mamra ne nye adwuma na se bia kɔ ye nkwasi adwuma the last time I said it enti mesere yemma law enforcement agency for no law enforcement agencies no omunya adwuma National Road Safety Authority Ghana Police Service nkura beta wonbo modern ahwe kwan so kusakusa adwuma di so MTTD for no ebinum kogina kwan no ho a omu adwuma e de ahwe omo nsa no omunye o na mmom de omunnim ne se de bia de bobo police ni akwa homa hyenkani duru ho no ma wo pompo betua saa na ekoso a enipa nkwa de mfa ho mmom ho modern se modern mra ne be ye adwuma ne so nipa mu a emma no ho nkyere no se be ye sanda ho na saa na muntu bone a hyenkafo no bi ye wrong overtaking ekum nipa no eso beti no man ye tu kwan a yeyem enhyehyɛ yen yo mate Kofi for Mike na na fe ye ko Hitman ye ko na ye bedo bi asese ma mention me space ye bedo bi asese ho the 2 DLFM man no acha wo space na so wakasa se wo se na kasa fe space nim there bi wa bi tu o Mario the time you fast o Mario the time ye bedo bi asese the 2 DLFM man 6.9 na me ma desere de ne say Daddy for man or Monuadi, Omcodi Drabber no aduane ma ye best rom, Omunsun to a ye can't say rotten tomatoes no, and a sania man, Omunsun to no Monuadiane Pama Yendi, na ye nyam or den, na kidney failure at dorsum. Yes, Realmo, ye pomo chow, Yama king, or Monfanya Juma. Hitman and Friday. Nene will be mamiana. If I show me nihi ma. Sikane dwetɛ deɛ. Mini bi ba Yesu amu mɔbro enka ho na sɔre kɔ. For me say. Sikane dwetɛ deɛ mini bi ma. Nti sɔre kɔ. Yes man. Yesi forma me do ba ko di fufu. Yesi forma me do ba ko di fufu. You always promise fufu but you don't fulfill it. And then no me do ba ko di fufu. Na nka me pese nka me to bi be kan wa ha ba. Yeah. Nkwan kura ni ha. Ni ametoye no. Pharmacy. Ni ametoye no me kan anye ye aze na ye tan bi say. Aye twan. Aye what ente. Into there ye be ko etiraze. Fa password. Kofi me da say. Kwajo so ye dey see. One thing meka say pram for afashe no. I know a lot of complaints ever from pram. Once you sem ne nsesem bebre enti ye be morning show no. Kwajo as the lead producer no. As I say ni hope for no mutu yen. Ensem we nankasa no ne kan ye kana. Ghana for nankasa na ye tu omo for mo ntiase. Abana ye mo na mutu. Obi ni mpote se osimese ye tu abama ni. Okwa onko bobere bia. Nanso mo de MP ni za kyekere mo ho. Ye tu mo fu amuntie. Nti de mo hu ne de enya de tu obetwa. Me se MP. Enya no na obeye mo kwan na ma ho. Obelobi. District Assembly common fan no ye won puntudwuma ye se mo de ye. Saa mu nsuo nsem ne ma hodo enkonka nyina mensin assembly no. Wo mo kyefa wo mo ye se wo mo ye. De na mo ye. Enyam se mese badwafo ni petumi mo nka no kure nkyere mu nti no. Onya wi a saa ne mo na wo ka no nyon ne be ya ma wo. Nti mo fu mani ntu MP ni so. Mo probia ho no responsible a assembly no. MC wo DC no na munso ni pa chen yire na pa bi say ye won puntuo sika ye de ba mensin bia esini nsam. Common fan e ho ne wo. Wo mo na yeso mo hwe na mpuntudwuma kakra nkra ko so ye ko no monye. Nti monyere wo mo. Mahibadwafo ne wo mo mahibadwum hye mra mamo. Ndomo no mo nka no kure nkyere mo. That is the truth. Eso wo call obi mamo. Ene ade a no monye. Nti no mo hodi nipa ohwe mensin no so responsible. Wona ye Ghana man pani na musini wo mo potem wo. MC DC one na mo ma no ho nkyere no. Evize musika na ye de yemprodwuma no. Ono ene hweso. Right. Yeah, see, but answer na mebekono. I have a couple of wishes here, and this one is a birthday wish. We happy birthday, and come my friend Alex Fosua, or the CEO, our Bazaar's restaurant, our Atonsu, Esresu Kumasi. We everyone kasa ukunuho, or boy Murphy, or Suama. Happy birthday. So happy birthday, and come out Alex Fosua, our the CEO of Bazaar's restaurant, Atonsu, Esresu. We everyone kasa udo you your sweet husband, or boy Murphy, all the way from US. Wasuama. Happy birthday. Now achimoda MPP elections no ekoso into trabana no wakai Janet Adoma entry sanopay one in the team no 80 papa so women's organizer hopeful Janet Adoma entry do na friend Adoma ewo achim oda constituency yento abano and farmer na papa well let me say a special good morning and come 11
Lebene dodo na frɛ Naomi it's anope wutie dwumadie no Lebene Naomi anope wutie dwumadie no a special good morning and confirm. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Nyankopɔn enka ho na fe wo mo akoma so ade nyina. Emnam ye from Hitman. Yakramo, good morning. Bye bye.